예, 자, 애전히 오도록 민들기 참 찬양이 오늘 주일 집회 마지막 말씀에 딱 맞는 찬양을 또 준비해 주셨네요. Өнөөдөр Македоны багнаас хамгийн сүүлийн Библийн семинарын өгөнд яг таарсан үгийг бэлдэж өгсөн байна. 어제 이제 왜 일요일을 주일이라고 얘기하는지 설명해 드렸죠. Өчигдөр орой яагаад эзний өдөр гэж хэлдэг вэ? Түүнийг тайлбарлаж хэлж өгсөн шүү дээ. 금요일 오후 3시에
다 이루었다 말씀하시고 Өдрийн үдээс хон цагт бүгд гүйцэтгэлээгээд өөдсөн. 이미 성경에는 3일 뒤에 예수님을 부활시키실 거라고 예언이 돼 있었거든요. Аль хэдийнэ Библиэлд урьдчилаад 3 хоногийн дараа дахин амьлах болно гэж зүгэнсэн байсан. 그래서 일요일 아침에 예수님 부활하셨어요. Тэгээд эзний өдрийн өглөө Есүс дахин амьлсан байна. 예, 승리와 기쁨으로 슬픔이 두려움이 승리와 기쁨으로 바뀐 날입니다. Энэ одоо өөтөр гуниг нь баяр хөөр ялалтаар солигдсон байна. 네. 참 감사드리고요. Үүнхээр талархаж байна. 네, 이제 집회 마지막 말씀인데 정말 중요합니다. Одоо Библийн семинарын хамгийн сүүлийн үг учраас үнэхээр чухал үг байна. 네. 근데 이제 제가 이제 이 집회를 하면서요. Би ингээд Библийн семинар хийнгээ 네. 이게 말씀을 듣는 여러분들의 이렇게 태도를 보게 돼요. үгийг сонсож байгаа та бүхний байр байдлыг хардаг байгаа. 그러면은 Тэгэх юм бол 아 말씀하고 딱 저분은 연결됐구나 그런 분들이 있어요. тэр хүн энэ үгтэй холбогдож байгаа юм байна гэсэн тийм хүмүүс байдаг. 그런데 Гэтэл 전혀 말씀하고 연결이 안 되는 분들이 있어요. огт энэ үгтэйгээ холбогдож чадахгүй байгаа хүмүүс ч гэсэн байдаг. 참 그게 참 놀라운 거예요. Тэр зүйлийг харахаар үнэхээр гайхалтай. 똑같은 장소에서요. Яг адилхан газарт 여러분들 та хүмүүсээ 여기 이렇게 서서 보면 여러분들이 다 보입니다. одоо энэ жирийн ингэ зогсох юм бол та бүхэн бүгдөө харагдаж байна. 나무 깔아드릴래. Гараа дээрээ. 걱정하지 말고. За битгий санаа зовоорой. 이리 와봐. Хүрээ дээрээ. 이리 와봐. Нааш хүрээ дээрээ. 아이고 운두르베나. 하라래. За хараарай. 잘 보이지? Сайн харагдаж байгааз. 누가 이렇게 뒤에서 숨어서 Одоо хин нэг нь ард ингээд нуугдчихсан. 뭐 이렇게 딴짓하잖아요. 다 보여요. Өөр зүйл хийж байгаа нь гэсэн бүгдөө харагдаж байна. За цуугарай. 네? 거기 자매님들 말씀을 그렇게 한 2시간 들으시면 목이 아플 거려? Эгч нарын хувьд бодохоор 2 цагийн турш үг сонсох юм бол тэгж сууснараа хүзүүч нэг идэх өвдөх баха. 어떻게 이렇게 말씀을 들으세요? Яаж 이렇게? ингэж хүзүүгээ ийм байлгах чад сонсох юм. 나중에다가 Дараад нь хүзүүн ингээд хөдлөх. 바로 앉으세요. Тэгээд тэгсэн сикс суугаарай. 예? 그리고 두 분이 얘기하지 마세요. Тэгээд хоорондоо битгий яриарай. 교제하러 오신 게 아니에요. Энэ болохоор нөхөрлөх цаг биш байна. 의자 갖다가 딱 앉으세요. Цаанал авчираа та суугаарай. 예. 지금 이 세상에 있잖아요. Одоо энэ ертөнц дээр 굉장히 차가운 시대예요. үнэхээр хүүтэн үе байна. 그래서 이렇게 얘기를 해요. Тийм учраас ингэж хэлдэг байгаа. 예수님이 그러셨거든요. Есүс ингэж хэлсэн. 지금 이 세상을 어떻게 비유할까? Одоо энэ ертөнцийг юу гэж зүйрлэх вэ? 아, 꼭 이와 같다. Яг ийм үнтэй адилхан. 피리를 부르 애들이 이렇게 놀이를 하는데요. Хүүхдүүд ингээд лимбэр ингээд тоглодог штэ. 자, 이제 우리 주지층 놀이 하자. Одоо бид нэр жүжигчин болоод тоглоё. 그래서 피리를 불면 넌 춤을 춰. Одоо би лим үлээх юм бол чи бүжиглээрэй. 그래서 막 이제 피리를 부는 거예요. Тэгээд ингээд лим бүдээж чинь. 근데 춤추지 않는다. Гэтэл бүжиглэхгүй байна. 에이, 재미없어. Сонирхолгүй. 우리 장례식 놀이 하자. Хэдүүлээ яг одоо оршуулгын ясалт хийдэг тийм тоглоом тоглоё. 내가 죽었어. Би өгсөн шүү. 그럼 너희는 나를 위해서 슬퍼해야 돼. Тэгвэл чи миний төлөө гуниглах хэрэгтэй шүү. 자, 이제 빨리 슬퍼해. За одоо гуниглаарай. 거해나 세안변. Гоё байна, сайхан байна. 이런다라는 거예요. Одоо ийм байна гэж байна. 이게 무엇을 말하는 줄 압니까? Энэ одоо юу хэлж байгааг мэдэж байна уу? 세 가지가 없어요. Энэ гурван зүйл нь байхгүй. 관심이 없어요. Үл анхаарал. 그리고 감동이 없어요. Тэгээд сэтгэл хөдлөл байхгүй. 그리고 Тэгээд 정말 이게 문제인 거예요. энэ үнэхээр асуудал байна. 여러분, 이 말씀을 들을 때요. Хүмүүсээ үг сонсохдоо 그 말씀을 마음으로 느껴보세요. тэр үгийг энийг сэтгэлээрээ нэг мэдрээд үзээрэй. 예. 그 말씀을 통해서 하나님의 마음을 좀 느껴보려고 하세요. Тэр үгээр дамжуулаад Бурхны сэтгэлийг нэг мэдэх гэж оролдоорой. 우리를 구원하시기 위해서 예수님은 그 상황에서 얼마나 힘드셨을까, 외로우셨을까를 좀 생각해 보세요. Есүс биднийг аврахын тулд тэр хүн хэцүү нөхцөл байдал дотор ямар хэцүү байсан болоо түүний нэг бодоод үзээрэй. 그러면 전혀 말씀이 다르게 올 겁니다. Тэгэх юм бол энэ үг маань та бүхэнд үнэхээр өөрөөр очих болно. 그래서 산자는 Тийм учраас амьд нэгэн 감각이 있는 거예요. одоо ингээд мэдрэмж байдаг байна. 죽은 자는 Өгсөн нэгэн болохоор 감각이 없는 거예요. ийм мэдрэмж гэж байхгүй. 하나님 말씀으로 살았으면 Бурхны үгээр амьд гарсан бол 같이 기뻐하고 같이 아파하고 같이 정말 슬퍼하는 거예요. хамтаа гуниглээж бас баярлах хэрэгтэй байдаг.
주님은 정말 안타까워하고 계신데 Бурхан үнэхээр харамсалтай юм аа гэж байж. 주님은 울고 계신데 Эзэн маань уйлаа байж. 어떻게 그 말씀을 들으면서 웃고 있을 수 있어요? Гэтэл тэр муугийг сонсож байгаа мөртлөө яагаад ингэж инээж чадах вэ? 그건 전혀 말씀하고 연결이 안 되고 있는. Тэрний огт үгтэйгээ холбогдохгүй. 그래서 Тиймээс 정말 마음이 들어가야지 말씀이 깨달아진다. үнэхээр энэ сэтгэл нь орж байж үг ухаарахтана. 그 얘기를 지금 계속 지금 드리고 있는 거예요. Тийм учраас энэ талаар байнгын дахин хэлж байгаа. 예. 마지막 말씀을 잘 들어야 돼요. хамгийн сүүлийн үгийг үнэхээр сайн сонсох 그러면 хэрэгтэй. 예수님이 우리를 구원해 주신 게 확실하구나. Есүс биднийг аварч өгсөн нь үнэхээр баттай юм байна. 그리고 이제 구원에 대해서 이거 구원인가 좀 의심이 되고 조금 이런 분들도 말씀을 잘 들으면 이 바트테다 이렇게 확신을 얻을 수 있어요. Авралын талдаа ч жоохон эргэлзэж байгаа зүйл байх юм бол энэ үгээ сайн сонсох юм бол энэ чинь үнэхээр баттай юм байна гэдээ авралыг авах боломжтой. 자, 기도하고 시작할게요. Залбираад эхэлцгээе. 하나님 아버지 감사드립니다. Бурхан аваад талархаж байна. 한 주간 하나님 말씀을 전할 수 있는 기회를 주시고 Нэг долооногийн турш Бурхан таны үгийг дамжуулах боломжийг олгож өгөөд 귀한 영혼들 말씀 앞에 인도해 주셔서 감사합니다. эрхэм сүнснүүдийн үгийн өмнө удирдах өгсөн талархаж байна. 주님께서 십자가에서 우리의 모든 죄를 담당하시고 Эзэн цаа дагалмаа дээр бидний бүхий гимнүүдийг үүрээд 3일 뒤에 사망의 권세를 이기시고 부활하심을 믿습니다. 3 хоногийн дараа тэр үхлийг ялаад дахин амьсан гэдэгт бид нар итгэж байгаа үлээ. 이 말씀 앞에 나와 있는 사람들의 영적 상태를 아시는 하나님. Энэ үгийн өмнө ирсэн сүнснүүдийн сүнслэг нөхцөл байдлыг мэдж байгаа Бурхан минь ээ. 예수님의 사랑을 깨달은 영혼들에 더욱 은혜를 부어 주시고 Бурхан Есүсийн нэгүслийг ухаарсан хүмүүс бүр ч илүү та нэгүслийг дүүргэж өгөөд 고난과 어려움 속을 살아가는 형제자매들에게 큰 위로와 힘을 주시옵소서. зовлон болон цорилон дотор байгаа тэр хүмүүсэд бүр ч илүү том тайлбарлыг та өгөөрэй. 아직 확신을 얻지 못해서 불안해하는 영혼들 있습니까? Хараахан бат итгэл байхгүй төвшөртэй сүнснүүд чинь байгаа үлээ. 이런 영혼들에게 말씀으로 확실한 믿음을 주시옵소서. Ийм сүнснүүдэд та үгээрээ дамжуулаад баттай үгийг та өргөөсэй гэж хүсэж байна. 집회를 자비로우신 하나님의 손길을 부탁드립니다. Библийн семинарыг эзэн таны энэргүй мотор даатгаж байна. 예수님 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 록 허른고로 Луг 23 дугаар бүлэг. 성경 찾으세요. Библийг хайж олоорой. 록 허른고로인 고치 유스스 두충고로 그렇대. Луг 23-ын 39-ээс 43 хүртэл. 예. 우리 새 친구들이 보이니까 너무 반갑네요. бас шинэ найдад харагдж байгаа учраас үнэхээр харахад гоё байна. 예, 이번 집회 또 새로 끝까지 들으신 분들이 많이 오셔서 정말 기쁩니다. Энэ удаагийн Библийн семинараар анханаас эхлээд дуусна бас оролцож байгаа одуулаа ирсэн байгаа нь үнэхээр талархаж байна. 예. 지금 읽으려고 하는 이 말씀은요. Одоо энэ уншиж байгаа энэ үг болохоор 이 그림을 한번 보실래요? энэ зургийг нэг хараарай. 지금 이 상황입니다. Одоо яг ийм нөхцөл 이게 байдалтай байна. 실제 사건입니다. үнэхээр бодит явдал байна. 지금 예수님께서 Одоо Есүс 세상 죄를 담당하시고 십자가에서 고난 받으십니다. ертөнцийн нүдийг үүрээ загалмаа дээр одоо гарсан байна. 이날 예수님 혼자 십자가에 못 박히신 게 아닙니다. Энэ өдөр болохоор Есүс ганцаараа загалмаа дээр цовдлогдсон биш байна. 예수님 좌우편에 정말 악한 죄수 두 사람도 십자가에 못 박혔습니다. Есүсийн баруун зуунд үнэхээр хорон муу хоёр хэрэгтэн бас цовдлогдсон. 자, 같이 성경 읽겠습니다. Хамтаа энэ ишлэгийг уншицгаая. Тэнд өдгөгдсөн гэмт хэрэгтнүүдийн нэг нь түүнийг доромжиж, та ч хэрэг биш билүү? Өөрийгөө бас биднийг авраач гэв. Харин нөгөө нь түүнийг зэмлэн, чи адилхан яд унсан атлаа, Бурханаас айхгүй байна уу? Бид үйлцэн хэргийнхээ төлөө зохиог хариуг авсан. Харин энэ хүн ямар ч буруу юм үйлдэггүй шүүгээд тэр Есүсээ та өөрийнхөө хаанчлал очихдоо намайг санаарай гэв. Тэгтэл Есүс түүнд үннээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт явааж байх болно гэлээ. 자, 말씀드린 대로입니다. Яг хэлсний дагуу байна. 예, 십자가에다 사람을 처형하는 것은 아주 악한 죄인을 처형합니다. Энэ загалмаа дээр цовдлно гэдэг чинь үнэхээр хорон буу хэрэгтэн гэж цовдлдог байна. 그 로마 시민권을 가진 사람들은 아무리 악한 죄를 지어도 십자가에 처형을 안 했고요. Ромын иргэншилтэй хүн хичнээн хорон муу зүйл хийсэн ч гэсэн энэ загалмаа дээр цовдлох одоо ялыг авдаггүй байна. 목을 잘라서 처형을 했대요. Яг хүзүүгээр нь тастаад одоо ял өгдөг байгаа. 예수님은
죄가 없으신 분이잖아요. Есүс болохоор гим нүгэл байхгүй нэг юм шүү дээ. 이 세상에 있는 모든 사람들의 죄를 책임지시고 Энэ ертөнцийн бүхэл хүмүүсийн гим нүглийг хариуцлага үүрээд 대신 그 죄에 대한 심판을 받고 계신 것이죠. өмнөөс нь тэр гимнийх нь шийтгэлийг нь авдаг байгаа. 이것이 하나님의 뜻이었습니다. Энэ болохоор Бурхны хүсэл 근데 байсан. 좌우편 죄수들은요, Одоо энэ баруун зүүнд байгаа энэ хэрэгтэнгүүд 진짜 악한 죄수들. үнэхээр хорон муу хэрэгтэнгүүд байсан. 예. 그리고 십자가에 못 박혔는데 Тэгээд алмаа дээр савлагдсан 두 사람 다 처음에는 예수님을 향해서 악을 쓰고 욕을 했어요. энэ хоёр хүн Есүсийн хоёр талд өвдөг цовлогдсон мөртлөө бас хараад үг хэлж байсан. 그런데 그 예수님은 고난 속에서도 기도를 하셨잖아요. Тэгээд Есүс тэр зовлон дундаа ч гэсэн залбирсан. 아버지여, 저들을 용서해 주십시오. Аава тэдгээр хүмүүсийг уучлаач. 저들은 자기들이 지금 무슨 짓을 하는지를 모릅니다. Тэдгээр хүмүүс одоо ямар үйлдэл хийгээд байгаа мэдэхгүй байна. 예. 한편 강도가 그것을 보고 Нэг талынхан дээр хэрэгтэн түүнийг нь хараад 회개를 합니다. гимссэн, 돌이킵니다. эргэсэн байна. 그러면서 끝까지 마음을 돌이키지 않는 죄수를 책망을 하는 겁니다. Тэгээд эцсийн үед энэ сэтгэлээрээ эрэхгүй байгаа тэр хэрэгтэн зэмлдэг байна. 예. 그 39절에 그렇게 돼 있죠. 39-д тэгж хэлсэн байгаад 한편 강도는 끝까지 마음을 돌이키지 않고 нэг талынхан хэрэгтэн эцсийн үед сэтгэлээрээ эрэхгүй 네가 그리스도가 아니냐. чи чин Христ биш билүү? 이 그리스도란 말은 아우락처럼 뜻이거든요. Энэ Христ гэдэг чинь аврагч гэсэн утгатай. 네가 구원자면은 너도 구원해보고 우리도 구원해봐. Чи аврагч нэг юм бол өөрийгөө ч авар биднийг ч гэсэн авар. 예, 끝까지 예수님을 향해서 욕을 하는 거예요. Эцсийн үед Есүс рүү хараад юу гэж 그런데 доромжилсан. 다른 편 강도는 Гэтэл нөгөө талынхны хэрэгтэн 깨달은 거예요. ухаарсан байна. 야, 너하고 나는 Чи 우리는 болон бид нэр 정말 이 십자가에서 죽어도 핑계할 수 없잖아. энэ загламаар цовлогдож өвсөн гэсэн шалтгаан тааж гарахгүй. 그렇게 자기 죄를 깊이 깨닫고 있어요. Инх хэмжээр өөрийнхөө гим нүглийг ухаарсан. 그리고 그는 하나님을 두려워하고 있습니다. Тэгээд тэр нэгэн бурнаас айж байна. 왜? Яагаад? 잠시 죽은 다음에 심판받으면 자기는 지옥에 떨어지는 걸 아는 거예요. Хэсэг хугацааны дараа өөх юм бол шүүлтэнд ороод өөрийгөө там руу явна гэдгийг мэдчихэв. 이 예수님은 잘못이 없으시다. Энэ Есүс бол буруу хийсэн зүйл байхгүй. 죄는 너와 내가 지었지 않느냐. Гим нүглийг чи болон би хийсэн штэ. 이게 진짜 회개하고 있는 모습인 거예요. Энэ болохоор жинхэнэ гимсэж байгаа дүр төрх байна. 그리고 가만히 있지 않았습니다. Тэгээд зүгээр нэг хараад осоогүй байна. 42절에 42 дээр 예수세, Есүсээ 예수님께 부탁을 하는 겁니다. Есүсээс гуйж байна. 남의 Намайг 산 아래. санаарай. 이게 뭡니까? Энэ одоо юу вэ? 예수님 저를 좀 불쌍히 여겨 주십시오. Есүс намайг нэг өрөвдөж өгөөч. 저를 좀 구원해 주십시오. Намайг нэг авраад өгөөч. 예, 이건 진실된 Энэ 마음입니다. болохоор үнэхээр жинхэнэ сэтгэл байна. 두 친구로 43. 예수님 뭐라고 그러십니까? Есүс үүж хэлж байна. 오노드로 Өнөөдөр 치 나트테 함트 чи надтай хамт 디와진 байх болно. Яваажинд байх болно. 구원을 해주신 거예요. Энэ болохоор аварч өгсөн байна. 이거 보세요. За ийш хараарай. Чи бурхны хүү юм бол яагаад өөрийгөө аварч чадахгүй байгаа юм бэ? Чи өөрийнхөө үгийн дагуу өөрийгөө хэн гэдгийг батал. Бид өөрсдийн хийсэн хэргийнхээ хариу хүртэж байна. Энэ бол мэдээжийн хэрэг юм. Энэ хүний хийсэн зүйлд буруу хийсэн зүйл байхгүй. Та надад гин байгаа гэж хэлээч. Есүсээ, та өөрийнхөө хаанчлалд ирэхдээ намайг санаарай. Үнээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт Яваажинд байх болно. 예수님께서 세상 모든 사람들의 죄를 해결해 주셨어요. Есүс дэлхийн бүгд хүмүүсийн гимнүүдийг шийдэж өгсөн. 그것은 세상 모든 사람들을 구원을 해 주셨어요. Энэ нь болохоор дэлхийн бүгд хүмүүсийг аварч өгсөн. 그런데 가장 먼저 예수님의 은혜로 구원을 받은 사람은 Гэтэл хамгийн түрүүнд Есүсийн нэгүүлсээр авралыг авсан нэг нь 방금 십자가에 못 박혔던 죄수 중에 회개한 강도였습니다. сая загламаа дээр савлагдсан дээр хэрэгтэнгүүд дундаас гимссэн тэр хэрэгтэн байна. 사실은 죽음 앞에서 돌이켰어요. Үүндээ яг үхлийн өмнө эргэсэн байна. 그래서
죽음을 앞두고 구원을 받았습니다. Тийм учраас яг өхлийн өмнө авралыг авсан байна. 그래서 가장 극적인 구원이다. Энэ болохоор үнэхээр амар хурдан авсан аврал. 그런데 이 사건은 실제 Энэ 사건이거든요. болохоор үнэхээр бодит явдал байгаа. 이 죄수 두 사람은요, Энэ хоёр хэрэгтэн 이 세상 모든 사람들을 지금 대표하고 있는 энэ 겁니다. ертөнцийн бүхий л хүмүүсийг төлөөлж байна. 예, 똑같이 죄인들인데 Яг бүгдөө яг адилхан хэрэгтэнгүүд. 한 사람은 구원받아 천국에 갔습니다. Нэг хүн нь болохоор авралыг аваад яваатандоо явсан. 한 사람은 구원을 못 받고 지옥에 갔습니다. Нэг хүн нь болохоор авралыг авч чадахгүйгээр там руу явчихсан. 지금 이 강당에 모여 있는 우리들 Одоо энэ танхимд сууларсан байгаа бид нэр 전부 하나님 앞에 죄인들입니다. бүгдөө бурхны өмнө хэрэгтэнгүүд. 그러죠? Тийм үү? 다 우리는 똑같이 죄를 Бид 지었습니다. нар бүгдөө яг адилхан гимнүгүүдийг хийсэн. 그런데 어떤 죄인은 구원을 받아서 천국에 갑니다. Гэтэл зарим хэрэгтэнгүүд нь гимнүгүүдээ уушлуулад явааш явж байна. 근데 이 가운데는 어떤 죄인은 아직 구원을 받지 못한 사람들이 있습니다. Гэтэл энэ дунд ч гэсэн хараахан гимнүглээ одоо уушлуулж чадахгүйгээр авралыг авч чадахгүй сууж байгаа хүмүүс ч байна. 어떤 죄인은 천국에 가고 어떤 죄인은 지옥에 간다. Зарим одоо хэрэгтэн нь яваатандоо явж байна. Зарим хэрэгтэнгүүд нь там руу явж байна. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 예수님한테 문제가 있는 걸까요? 말씀 앞에 나와 있는 사람이 문제일까요? Есүс асуудал байгаа юм болов уу? Эсвэл өгийн өмнө ирсэн байгаа хүмүүсийн хувьд асуудал байгаа юм болов уу? 예수님은 잘못이 없어요. Есүс буруу хийсэн зүйл гэж байхгүй. 예수님은 차별하지 않았어요. Есүс ялбарлал гаргаагүй. 모든 사람의 모든 죄를 다 이루셨어요. Бүхэл хүмүүсийн бүхэл гимнүүдийн бүгднийг гүйцэлдүүлсэн. 영원히 죄 문제를 해결해 주셨어요. Мөнхөд тэр гимнүүдийн асуудлыг шийдэж өгсөн. 그런데 Гэтэл 모든 사람이 구원받기를 원하신다. бүхэл хүмүүсийг авралыг аваасаа гэж хүсдэг. 저 모든 사람 속에는 어린 아이도 있어요. Тэр бүх хүн дотор ч гэсэн башир хүүч ч гэсэн байгаа. 노인도 있어요. Настай хүн ч гэсэн байгаа. 예, 농아인들도 있어요. Сонсолгүй хүмүүс ч гэсэн байгаа. 예? 몽골 사람도 있어요. Монгол хүмүүс ч гэсэн 한국 байгаа. 사람도 있어요. Содон хүмүүс ч гэсэн байгаа. 모든 사람입니다. Энэ болохоор бүх хүн байна. 그 말은요. Тэр үг нь 누구든지 하나님 앞에 회개만 하면 구원받을 수 있다라는 겁니다. хэн ч бай бурхны өмнө гэмшигэл юм бол авралыг авах боломжтой гэдгийг хэлж байна. 예. 구원받는데 조건이 있다면 딱 한 가지다 그랬죠? Авралыг авахд бодол байгаа юм бол нэг зүйл байна. 뭐요? Юу вэ? 진실된 회개라니까요. Жинхэнэ гэмшил байна. 그거 외에는 Түүнээс дээгүүр 다른 조건이 없어요. өөр бодол гэж байхгүй. 만약에 Магадгүй 키가 180 이상만 구원받을 수 있다. одоо өндөр нь 180 м см өндөр байх юм бол авралыг авах боломжтой. 그러면 180이 안 되는 사람들이 여기 대부분인데? Тэгвэл энэ одоо 180 болоогүй хүмүүс ихэнх нь шүү дээ. 예? 그러죠? Тийм үү? 아닌 거예요. Энэ биш байна. 조건이 안 붙었다니까. Энэ бодол болохгүй байна. 이 한편강도 있잖아요. Одоо нэг талын хэрэгт нь 구원받은 사람은 회개했기 때문이고. одоо тэр авралыг авч байгаа хүн Чи гэмшсэн учраас 이거 봐봐요. за ийш хараарай. 보라 세상 죄를 지고 하나님의 어린 양이로다. Хаалтун ертөнцийн нүглийг өөрөгч бурхны хураг. 예, 이제 그림으로 설명하면 이런 것이죠. Зургаар тайлбарлах юм бол ийм байна. 세상 사람들 ертөнцийн хүмүүс 다 죄가 있죠. бүгдэнд нь гэм нүгэл байгаа. 여기 보세요. За ийш хараарай. 이 사람들 있잖아요. Одоо эдгээр хүмүүс 누굴까요? хэн бэ? 앞으로 태어날 사람들입니다. Хойшлоо төрөх хүмүүс байна. 예. 세상 끝까지니까요. Энэ ертөнцийн төгсгөл хүртэл учраас 세상 시작부터 ертөнцийн эхлэлээс 세상 эхлээд 끝까지 ертөнцийн төгсгөл хүртэл 모든 사람 бүхий л хүн 세상 사람들이잖아요. ертөнцийн хүмүүс байна. 이 속에 저와 여러분 있죠? Энэ дотор би болон та бүхэн байгаа зү? 그걸 안 믿어도 있고 몰라도 있는 거예요. Түүнийг идэхгүй байсан ч байна, мэдээгүй байсан ч гэсэн байна. 이번 집회에 오니까 들어간 게 아니에요. Энэ удаа Библийн семинараар ирсэн учраас энэ дотор орсон юм биш. 이미 하나님의 사랑 속에 다 들어가 있었던 거예요. Аль хэдийн уучлаад бурхны тэр хайрын дотор очихсан байсан. 세상 죄를 지었다 그랬죠. ертөнцийн нүглийг үүрсэн гэж хэлсэн. 이렇게 해주신 거예요. Ингэж хийж өгсөн байна. 모든 사람을. Бүхий л хүмүүс. 그래서 어저께 몇 분 상담할 때, Өчигдөр хэдэн хүмүүс зөвлөгөө өгж явахдаа 예, 집에 있는 가족들 죄 담당했을까요, 안 гэртэн 했을까요? байгаа хүмүүсийн гэр бүлийнх нь гим нүглийг үүрсэн үү өөрөөгүй юу? 저 후던에 있는 말층의 죄 담당했을까요, 안 Тэр хөдөө газарт 했을까요? байгаа малчингийн гим нүглийг үүрсэн үү өөрөөгүй юу? 예, 저 날레 간등에 있는 람들의 죄 담당했을까요, 안 Тэр нараахын 했을까요? ганданд байгаа лам нарын гим нүглийг үүрсэн үү өөрөөгүй юу? 했을까요, 안 했을까요? Үүрсэн үү өөрөөгүй юу? 우리슨. 누구는 해주고 누구는 해주지 않고가 아니란 말이에요. Хин нэг нь хийж өгөөд хин нэг нь хийхгүй байна энэ биш байна. 예.
모든 사람을 사랑하셨어요. Бүхий л хүмүүсийг хайрлсан. 외모를 보지 않으셨어요. Гадна төрхийг нь хараагүй. 순수만 보셨어요. 순수만. Сүнсийг нь харсан. 순수만. Сүнсийг нь. 어제 이 말씀 배웠어요. Өчигдөр энэ үгийг сурсан. 회개하라. Гимш. 그리고 복음을 믿으라 그랬어요. Тэгээ сайн мэдээнд итгэе гэсэн. 사람이 방금 구원 못 받는 것은 Хүний энэ авралыг авч чадахгүй байгаа зүйл нь 말씀을 듣고도 구원받지 못하는 사람은 үгийг сонсон мөртлөө авралыг авч чадахгүй байгаа хүн нь 고집입니다. энэ зөрүү зам байна. 끝까지 회개하지 않는 겁니다. Эцсийн үедэл гимшихгүй. 예. 방금 어리석은 한평강도는 이 고집 때문에 회개치 않기 때문에 지옥에 간 거예요. Сайн тэр нэг талынхын хэрэгт нь энэ зөрүү зангаасаа болоод гимшихгүй зангаасаа болоод там руу явсан. 여러분 지옥 가는 주가 딱 하나 있어요. Хүмүүсээ энэ там руу явж байгаа гимнүүд бол ганц л байна. 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. Есүс ингэж айлтсан. 요한 아론조로가 유스 함투다운 씨. Нүглийн тухайд гэвэл тэд надад үлд итгэн. 예. 예수님을 믿질 않아요. Есүст итгэхгүй байна. 예. 그 모든 죄를 예수님께서 담당하시고 대신 그 끔찍한 고난을 받으셨는데 Есүс тэр бүхий л гимнүүдийг нь үүрээ тэр хэрцгий тэр зовлон амссан. 그걸 끝까지 거부하는 거예요. Гэтэл түүнийг нь хараад эцсийн үед татгалзаж байна. 이 죄는 Энэ гимнүүд нь 용서받을 수 없습니다. уучлалт харахгүй. 이 죄 때문에 지옥에 간 거예요. Энэ гимнүүдээс болоод там руу явж байгаа. 여러분, Хүмүүсээ 몽골에 이제 양과 염소를 이렇게 섞어서 기르잖아요. Монголчин энэ хойнууд нь ямааг хойлоод одоо тижээдэг штэ. 참 그래서 성경 깨닫기가 참 좋아요. Тийм учраас Библийг ухааргаад үнэхээр сайн болдог. 사람을 양과 염소로 비유하셨어요. Хүнийг энэ хойно болон ямаагаар зөөрлсөн. 양으로 비유된 사람들은 하나님 말씀을 듣고 순종해서 구원받은 영혼을, Хойно гэж зөөрлсөн нь болохоор Бурхны үгийг сонсоод Бурхны үгэнд дуулуурд байгаа сүнснүүд байна. 야마로 비유된 사람들은 끝까지 회개하지 않고 끝까지 고집부지다가 지옥에 가는 사람들을 비유하고 있어요. Энэ хон шиг одоо ямаа шиг хүмүүс болохоор эцсийн үед тэр үгийг сонссон мөрлөөд хүлээж авахгүй зөрүү зангаасаа болоод там руу явж байгаа сүнснүүд байна. 마태 허른타윈 고친 이기스 고친 거로 함투다운 씨. Хүний хүү алдраа дуурсах нь бүх тэнгэр илжийнхээ хамт ирж сүр жавлан синтидэ далрах болно. Бүх үндэстэн өмнө нь суглаж, хончин нь хонио ямнаанаас тусгаарладаг шиг тэр тэднийг нэг нэгнээс нь тусгаарлаад хонио баруун ямааг зүүн талдаа байлгана. 예. 자, 이렇게 이제 양과 염소를 나눈다. Яг ингэж хон ямааг ингээд тусад нь тусгаарлаж байна. 그것처럼 구원받은 영혼과 구원받지 않은 영혼들을 하나님께서 나누시는 거예요. Үүнтэй адилхан авралыг авсан сүнс болон авралыг аваагүй сүнс ингэж хуваагдаж байна. 자, 양으로 비유된 영혼들, Одоо хонио зөөрлсөн сүнснүүд 진리를 진리대로 받아들였고 үннийг үннээр нь хүлээж авч 자기가 하나님 앞에 지옥 갈 죄인인 것을 솔직하게 고백했고 өөрөөгөө тэр там руу явах нэгэн гимтэн гэдгээ илэн талангүй хүлэн зөвшөөрөөд 그런 죄인을 끝까지 사랑하신 하나님의 사랑을 그대로 받아들였어요. тийм гимтнийг хайрсан тэр эзний хайрыг тэр жигт нь хүлээж авсан байна. 죄 사함의 구원을 받았습니다. Гимнүглийн уучлалаар авралыг авсан байна. 그들에게 하나님께서 복을 주십니다. Тэдгээр хүмүүсэд бурхан ёроодыг өгч байна. 마태 허른타운 고친 도로 함투다운 씨. Тэгээд хаан баруун талдаа байхлаад хэлэх нь эцгээр минь ёроод өгсөд наашир ертөнцийн суураас та нарт битгсэн хаанчлыг өвлөн авсгай. 예. 이 예비된 나라는 대화진을 말하는 겁니다. Энэ бэлтгэсэн хаанчлал гэж байгаа нь деважин гэж байна. 예, 천국의 복을 주시는 겁니다. Энэ деважингийн ёроодыг өгч байна. 그런 이제 반대로 야마 같은 사람들이 있었잖아요. Тэгвэл эсрэгээрээ ямаашиг хүмүүс байсан шүү дээ. 자, 두친익 함투다운 씨. Тэгээд тэр зүүн талд байхлаад хандан хараалагсаа надаас зай. Диавол болоод түүний тэнгэр ишнэр бэлтгэсэн мөнх галд ор. 예. 이 뭉크갈은 이제 탐인 거 아시겠죠? Энэ мөнх гал гэж хам гэж байгаа нь мэдж байгаа зү. 예. 자, 하나님께서 지옥을 예비하셨어요. Бурхан тамыг бэлтсэн байна. 여러분 성경을 잘 보세요. Хүмүүсээ энэ Библийг сайн хараарай. 자, 빌트슨 그랬어요. Бэлтгэсэн гэж байна. 디아월 Диавол болоод 투니 투니, 팅기를 친나랬대. 팅기를 친나. 이게 추투그룹니다. энэ болохоор шүтгэрүүд байна. 예. 마귀들입니다. Энэ шүтгэр бодөр сүнснүүд байна. 지옥은 사람을 심판하기 위해서 예배한 게 절대 아닙니다. Энэ там болохоор хүнийг шүүхийн тулд бүтээсэн нь бол яасан ч биш байна. 마귀와 그 귀신들을 심판하기 위해서 하나님께서 예비하신 거예요. Энэ бодөр сүнс болон шүтгэрүүдийг шүүхийн тулд энэ тамыг бэлтсэн байна. 그런데 이 주운탈, 야마 같은 사람들, Энэ зүүн талд байгаа ямаашиг адилхан хүмүүс 저주받은 자들, энэ хараагдсад 아까 어리석은 한편 강도 있었잖아요. 아까. сая тэр муухай гэдэг нэг талын хэрэгтэн байсан шүү дээ. 끝까지 하나님을 거부하는 거예요. Эцээ өдөл бурхнаас татгалцсан. 끝까지. Эцээ өдөл. 마치
마귀와 귀신을 따라가는 거예요. Энэ болохоор бузарсан шүтгрүүдийг дагаа явж. 하나님께서 지옥을 보내는 게 아닙니다. Бурхан энэ там руу явуулдаг юм шиг. 여러분 이 그림 여러 번 봤습니다. Хүмүүс энэ зургийг хэдэн ч удаа харсан. 많은 사람들이 가는 길이 있습니다. Маш олон хүмүүсийн явж байгаа зам гэж 아주 байна. 적은 사람들이 가는 길이 Бас 있습니다. үнэхээр сөөхөн хүмүүсийн явж байгаа зам гэж байна. 이 많은 사람들이 가는 쪽이 바로 야마. Энэ маш олон хүмүүсийн явж байгаа хэсэг нь болохоор ямаа байна. 이 적은 사람들이 바로 주님의 양이다 그 말입니다. Энэ сөөхөн хүмүүс нь болохоор эзний хонд байна. Хонд байна. 사람이 어리석어서 지옥에 가는 거다. Хүн мухагтаа тэр там руу явж байгаа. 여러분 보세요. Хүмүүсээ хараарай. 하나님이 이 성경을 우리에게 보내셨어요. Бурхан энэ Библийг биднэрт явуулсан. 의심 있는 우리에게 믿을 수 있는 증거도 많이 가르쳐 주세요. Эргэлзээ байдаг биднэрт энэ итгэж болох маш олон нотлохоо баримтуудыг 예. хийж өгч байгаа. 가장 중요한 문제니까 Хамгийн чухал асуудал учраас 확인하고 확실히 믿으라. шаалгаж үзээд баттаа итгэе. 잘못된 길로 가고 있다. Одоо буруу замаар явж байна. 잘못 믿고 있다. Буруу итгэж байна. 속고 있다. Хууртагдаад явж байна. 깨달아라. Түүнийг ухаараарай. 어떤 사람이 Ингээд зарим хүмүүс 처혈을 갑니다. одоо чойр руу явж чойр. байна. Чойр. 그런데 Гэтэл 이 1000볼트 정도 가다 벤진이 콜론코에 들어갔습니다. одоо ингээд бензингийн колонтер очлоо. 예, 인잠 이 처혈의 잠 문호 아스 물어봤어요. Тэгээд энэ чойрын зам мөн үү гэж асуулаа. 오 비쉐비쉐. Биш биш. 이노가는 마그노로요. Ийш чи 마그노로. багнуур явнаа. 아이고 당신 날레흐에서 지금 잘못 왔네요. 날레흐에서. Та надаахаас одоо буруу явж байна. 그래서 벤지니 콜론 가절충은이 알려줬어요. Тэгээд бензин коломби хүн одоо хэлж өглөө. 그럼 어떻게 해야 됩니까? Тэгвэл одоо яах ёстой вэ? 아우 바이를다 바이를다. Баярлаа. 고맙다고 해야 되죠. Баярлаа гэж хэлэх хэрэгтэй ч тийм үү? 근데 이런 사람이 있다니까. Гэтэл ийм хүн байдаг. 뭐? Юу? 뭐? Юу? 내가 지금 틀렸어? Би одоо буруу явчихсан юм. 내가 지금 잘못 가고 있다고? Одоо би буруу яваад байгаа юм уу? 이런 사람이 많이 있다니까요. Ийм хүмүүс олон байна. 어휴, 무서워하지 마. За битгий аагаарай. 예, 예? 당신 살인자신 믿습니까? Та шарын шишинд итгэдэг үү? 당신 보험 있습니까? Та бөөд итгэдэг үү? 하늘에서 지금 술을 던지고 뿌리고 있습니까? Энэ тэнгэр рүү сүү одоо өргөж гинөө? 당신 지금 마귀 섬기는 겁니다. Та одоо бузарсанд мөргөж байна. 집에 우상들을 모시고 있습니까? Одоо гэртээ шимийн шүтэнүүдийг байлгаад байна уу? 당신 지금 귀신을 섬기고 있는 Та одоо 겁니다. шүтгэрд мөргөж байна. 맞지요? Тийм үү? 맞지요? Зөв үү? 그러면 깨달아야 될 거 아니에요. Түүнийгээ дүүд ухаарах хэрэгтэй шүү дээ. 근데 화를 내는 거예요. Гэтэл ууралж 야, яв. 시끄러운 소리 하지 마. Мөнхөө ядаргатай яв. 예? 잘못된 길로 가고 있다는 거 Одоо буруу явж байгаа замаа гэдэг мэдсэн бол 고맙다. баярлаа. 진짜 물어보기를 잘했다. Үнэхээр асуусан нь үнэхээр сайн байлаа. 아마 다들 이렇게 돌아서 가면 되잖아요. Мэдээж ингээд бусаж эргээд явахад болно шүү дээ. 그게 회개다 그 말이에요. Тэр чинь гимшлээ гэдгийг хэлж 그게 байна. 회개다 그 Тэр 말이에요. чинь гимшил байна. 사람이요 Хүн 어리석어서 지옥에 가는 겁니다. үнэхээр мухагтай там руу явж байна. 이런 사람이 한 사람도 없기를 바랍니다. Ийм хүн нэгж байхгүй байгаасаа гэж хүсэж байна. 이 말씀을 전하라고 그래서 하나님이 하신 거예요. Энэ үгийг дамжуулаарай гэсэн учраас бурхан хэлж байна. 여기요. Одоо энэ дээр 같이 읽어보겠습니다. хамтаа уншия. Учир нь эзний нэрийг дууддаг бүхэн аврагдах болно. Тэгвэл түүнд итгээгүй тэд яаж түүнийг дуудах вэ? Түүнийг сонсоогүй тэд яаж түүнд итгэх вэ? Тэд тунгалагчдгүйгээр яаж сонсох вэ? Илгээдгээс нааш тэд яаж тунгалах вэ? Сайн мэдээг тунгалагчдын хөл юутай сайхан гэж бичигдсэн байдаг. 자 보십시오. За хараарай. 믿어지지도 않은 사람을 어떻게 부를 거냐. Итгээгүй тэд яаж дуудах юм бэ? 들어보지도 않았는데 Сонсоогүй байна. 어떻게 그게 믿어지겠냐. Тэгтэл түүнд яаж итгэх юм бэ? 전하는 사람이 없는데 Тунгалагчдгүйгээр 어떻게 들을 수 있겠냐. яаж сонсох юм бэ? 보내심을 받지 않았는데 Илгээдгээс нааш 누가 이걸 전파하겠냐. хэн үүнийг тунгалах юм бэ? 아름답다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 그러잖아요. Сайн мэдээг тунгалагчдын хөл юутай сайхан. 여러분을 이번 집회에 초대한 사람들 Та бүхнийг энэ удаа Библийн семинараар урьсан хүмүүс. 그리고 하나님 말씀을 증가한 이 교회는 Тэгээд Бурхны үгийг тунгалж байгаа энэ чуулган 하나님이 보낸 사람들이고 하나님이 세우신 교회예요. Бурхны илгээсэн хүмүүс, Бурхны босон байгуулсан чуулган байна. 그래서 여러분들에게 기회를 준 겁니다. Тийм учраас та бүхэнд боломжийг өгч байна. 듣고 Сонсоод 판단해서 одоо шүүгээд 믿을 수 있게. итгэж чадхаар. 그리고 내가 진짜 죄인이구나. Тэгээд би үнэхээр гэмтий юм байна. 이대로 살다 나는 망하는 거구나. Би ингэж амьдраад явж байгаа юм бол сүрэх юм байна. 하나님 Бурхан минь ээ.
저를 좀 구원해 주십시오. Намайг аварч өгөөч. 무엇을 믿는 거냐면 Юунд итгэдэг вэ гэвэл 말씀을 믿는 겁니다. үгэнд итгэдэг байна. 같이 읽어요. Хамтаа уншия. Тиймээс итгэл нь сонсохоос сонсох нь Христийн үгээр ирдэг. 예, 히리스틴 우게르입니다. Христийн үгээр байна. 예, 닉도르 페트레 니긴 허른고로 함투다운 씨. Учир нь та нар устдах үрээс бус харин үл устдах үрээс буюу Бурхны амьд оршин буй үгээр дахин төрсөн билээ. 계속 우게르 그러죠. 우게르. Үгээр дахин хэлж байна. 자, 회개한 한편 강도에게 Одоо гимсэн нэг хэрэгтэн 예수의 남액 산아래, Есүсээ намайг санаарай. 남액 산아래. Намайг санаарай. 예, 저 좀 불쌍히 여기 주세요. Намайг өөрөвдөж өгөөч. 예수님이 뭐라 그러셨어요? Есүс юу гэж хэлсэн бэлээ? 말씀을 주셨어요. Үгээ хэлсэн байна. 오늘도로 Өнөөдөр чи 치 나트테 함트 надтай хамт 대화진 백번 яваажин байх болно. 말씀을 주신 거예요. Үгээ хэлсэн байна. 맞지요? Тийм үү? 이 한편 강도는 주님의 말씀을 그대로 받아들인 거예요. Нэг талынхан хэрэгтэн нь болохоор эзний тэр үгийг тэр чигт нь хүлээж авсан байна. 마이르다 예수세. Баярлаа Есүсээ. 지금 우리에게는 Одоо биднэрт 하나님이 이 성경으로 말씀하시는 거예요. Бурхан энэ Библиэд дамжуулаад үгээ айлтаж байна. 다 이루었다. Бүгд гүйцэтгэлээ. 영원히 죄를 사했느니라. Мөнхөд гим нүглийг уучлсан. 우리에게 말씀을 주신 겁니다. Биднэрт энэ үгээ хэлсэн байна. 우리는 뭘 믿는 겁니까? Тэгвэл бид нар юунд итгэж байгаа вэ? 이 말씀을 믿는 거다. Энэ 그 үгэнд 말이에요. итгэдэг байна. 예? 여러분 보세요. Хүмүүсээ хараарай. 구원을 있잖아요. Аврал байна штэ. 선물이라고도 말씀을 해요. Бэлэг гэж бас хэлдэг байна. 예. 여기요. 얘 봐봐요. За энэ дээр хараа. Энэ хүүхдийг хараарай. 아니 좋아하는 그 하키 그 선수를 어떤 응원하고 있는데 Дуртай энэ хоккейн одоо тэр хүнийг дэмжиж 투투 코 이거 줄 거야. 예, 예. 투투. Төөтөө гэ. 오. 자, 네 거야. А чинийх. 예. 주고 딱 갔잖아요. Тэгэл өгөө явсан штэ. 예. 얘는 너무너무 마치 뭐 세상을 다 받은 것 같이 Энэ 기뻐요. хүүхдээ үнэхээр дэлхийг бүгднийг авсан юм шиг. 네. 선물은 Энэ бэлэг гэдэг нь 예. 그냥 주는 거잖아요. зүгээр өгдөг штэ. 너무 기뻐서 Үнэхээр баярлсандаа 주고 싶어서 өөхийг үсэндээ 이거 네 거야. одоо чинийх. 예. 그럼 어떻게 해야 돼요? Тэгвэл одоо яах ёстой вэ? 이 아이처럼 Энэ хүүхдтэй адилхан 받고 기뻐하면 되는 거예요. аваад баярлахад болно. 예? 맞죠? Тийм үү? 아이고 미안해서요. Уучлаарай. 아이고 주게래 주게. Зүгээр. 어리석은 거죠. Энэ бол үнэхээр муухай байна. 예? 여러분 Хүмүүсээ 에베소서 2장 8절부터 9절 Эфес 2-ын 8-аас 9 байна. 같이 읽어요. Хамтаа уншия. Нэгүслийн учир итгэлээрээ авсан нь та нараас бус харин Бурхны бэлэг бөгөөд үүсээ чинь биш тул хинч үл сайхан. 여러분 Хүмүүсээ 이제 이 은혜를 믿음으로라고 그랬잖아요. нэгүслийн итгэлээр гэж байгаа. 이뜨겔레르. Итгэлээрээ. 이게 예수님이 나를 위해서 해주신 일 있잖아요. Одоо Есүс миний төлөө хийж өгсөн ажил байгаа шүү дээ. 십자가에서 무슨 일을 해주시냐 우리가 그걸 배웠지 않습니까? Загалмаа дээр бидний төлөө юу хийж өгсөн бэ гэдгийг бид нэр мэдсэн шүү дээ. 그걸 믿는 거죠. Түүнд итгэх байна. 내 죄를 Миний гимнүүдийг 영원히 사해 주신 분. мөнхөд уучлж өгсөн нэг юм. 이것은 하나님의 선물이다. Энэ нь Бурхны бэлэг. 행위가 아니다 그 말입니다. Үйлс биш байна. 아까 그 한평강도 있잖아요. Саяхан тэр одоо нэг талын хэрэгтэн байгаа шүү дээ. 교회 열심히 다닌 게 아니라니까요. Энэ чуулганы хичээнгүүдэн явсан биш байна. 세미나 막 열심히 들은 게 아니라니까요. Энэ семинарын үеийг үнэхээр хичээнгүүдэн сонссон биш байна. 세상 자기 마음대로 살다가 Энэ ертөнцийн дээр өөрийнхөө хүсний дагуугаар амьдарч байгаад 죄 가운 살 때 붙잡혀서 이제 십자가에서 못 박혀 죽는 거예요. гим нүгэл дотор амьдарч байгаад яг одоо загламаа дээр савлагдсан байна. 예수님 오전 9시에 못 박히셨어요. Есүс үдээс өмнө 9 цагт савлагдсан. 죄수들도 그때 못 박힌 거예요. Тэр үеигсэн энэ хэрэгтэнгүү ч гэсэн савлагдсан. 예? 예수님 만난 지 몇 시간 안 되는 거예요. Есүстэй уулзсан хэдхэн цаг л байна. 예? 열심히 뭘 한 게 아닙니다. Нэг хичээнгүүд нь ямар нэгэн зүйлийг хийсэн биш байна. 예? 은혜라는 게 뭐예요? 은혜. Нэгүсэл гэж юу вэ? 은혜라는 게. Энэ нэгүсэл гэж юу вэ? 어떤 사람이 하루 일을 하면 5만 투구리를 받는 조건으로 일을 했어요. Гэхдээ зарим хүмүүс нэг өдөрт нэг одоо ажиллах юм бол 50,000 төгрөг өгье гэсэн тийм бодолтойгоор ажил хийсэн. 자, 일하고 나서 Ингээд ажил хийлээ. 자, 5만 투구릭은 Одоо энэ 50,000 төгрөг 이것은 훌습니까? 은혜입니까? одоо энэ хүс үү нэгүсэл үү? 내가 일했으니까 그 약속대로 주시어요. Би ажил хийсэн юм чинь тэр амсныхаа дагаа өгөөрэй. 그러죠? Тийм үү?
그런데 일을 안 했는데 Гэхдээ ажил хийгээгүй. 참 그 사람이 나를 불쌍히 여겨서 Тэр хүн намайг үнэхээр өрөвдөж хайрлаад 5만 투구를 그냥 주는 거예요. энэ 50,000 төгрөгийг зүгээр өгчлөө. 그렇다면 Тэгвэл 이건 은혜잖아요. эн чинь тэгвэл нэгүсэл шүү дээ тийм үү? 맞죠? Зөв үү? 여러분 보십시오. За бүгд хараарай. 우리가 하나님을 위해서 한 게 없어요. Бидний бурхан биш учраас хийсэн зүйл гэж байхгүй. 죄만 짓고 살았어요. Гим нүгэл хийж ил амьдэрсэн. 그런데 그는 우리를 무조건 사랑하신 거다 그 Гэтэл 말입니다. тийм биднийг хайрлсан байна. 가장 귀한 선물이다 그 말입니다. Энэ болохоор үнэхээр эрхэм бэлэг байна. 예? 여러분 Хүмүүсээ 툭스아우레라는 표현을 썼어요. энэ төгс аврал гэдэг үгийг хэрэгэлсэн. 예. 제가 성경에는 이 툭스아우리라는 단어는 없어요. Библиэлд бол яг төгс аврал гэсэн одоо үг 근데 байхгүй. 이제 예수님이 나를 위해서 하신 일을 더 설명을 어떻게 하면 잘할까 해서 툭스라는 단어를 넣은 거예요. Есүсийн миний төлөө хийсэн ажлыг бүр ч илүүд ингээд дэлгэрэнгүй тайлбархын тулд төгс аврал гэдэг үгийг хэрэгжилж байна. 완벽하게 구원해 주셨다. Үнэхээр төгс аврал авч өгсөн. 완벽하게 죄 문제를 해결해 주셨다. Төгс тэр гим нүглийн асуудлыг шийдэж өгсөн. 자, 야고보서 1장 17절에 보면 Яаков 1:17-оос харах юм бол 하나님 아버지께서 사람에게 주시는 선물을 Бурхан аавын хүнд өгсөн тэр бэлэг 무슨 빌릭이다? ямар бэлэг гэнэ? 툭스 빌릭이다. Төгс бэлэг. 예? 그리고 Тэгээд 요한일서 4장 18절에 보면 1-р Иохан 4:18-аас харах юм бол 하나님의 사랑을 완전한 사랑이라고 얘기합니다. Бурханы хайрыг төгс хайр гэж 요건 хэлсэн. 같이 읽겠습니다. Энийг хамтаа уншия. Хайр доор айдас үгүй. Харин төгс хайр нь айцыг хөөн зайлуулна. Учир нь айдас ял байдаг. Айдаг нэг нь хайр доор төгс болгодоогүй байна. 예. 이 툭스 해리는 Энэ төгс хайр нь 보론이 해리를 말하는 거예요. Бурханы хайрыг 우리 хэлж байна. 사람들이 말하는 사랑이 Хүн 아니에요. бидний хэлдэг тэр хайр бол биш байна. 하나님의 사랑은 Бурханы хайр бол 예. 완전한 사랑이기 때문에 төгс хайр учраас 완전한 죄 용서로 나타난 겁니다. бүрэн төгс энэ гим нүглийн уушлыг авдаг байна. 그리고 영원한 사랑입니다. Тэгээд бас мөнхийн хайр. 그래서 Тийм 죄를 учраас 영원히 사해 주신 гим 겁니다. нүглийн мөнхөд зорж өгсөн. 근데 요게 중요합니다. Энэ чухал байна. 하나님의 사랑은 Бурханы хайр 조건이 없어요. болол гэж байхгүй. 그래서 Тийм учраас 무조건적인 용서다 그 말입니다. бололгүй хайр уушлаад байна. 사람들은요 Хүмүүс 조건이 붙어요. болол байдаг. 그러죠? Тийм үү? 사람들의 서로 사랑은 조건이 붙는 Хүн 거예요. хоорондын хайрлаг хайранд бол болол байдаг. 그 조건이 깨지면 Тэр болол нь хагарах юм бол 사랑이 미움으로 바뀌고 원수로 바뀌는 거예요. хайр нь үзэн ядалт дайсангаар солигддог байна. 그러죠? Тийм үү? 나 당신 사랑해. Би танд хайртай. 그렇게 말해갖고는 안 되죠? Тэгж хэлснээрээ болохгүй шүү дээ. 나 당신 영원히 사랑해. Би танд мөнхөд хайртай. 예. 그런데 시간이 지나면 Гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөөгд харах юм бол 그게 변해요. тэр нь өөрчлөгддөг. 예. 그것은 사람은 어쩔 수 없어. Тэр нь болохоор яах ч аргагүй. 하나님의 사랑은 Бурханы хайр бол 완전한 사랑이고 бүрэн төгс хайр, 영원한 사랑이고 мөнхийн хайр. 우리의 외모를 보지 않았어요. Бидний гадна төрхийг хараагүй. 우리의 순수만 보셨어요. Бидний сүнсийг л харсан. 그래서 무조건적인 사랑입니다. Тийм учраас бололгүй хайр байна. 그래서 완전한 용서, Тийм учраас төгс золил, 영원한 용서, мөнхийн золил, 무조건적인 용서. бололгүй уучил. 이게 바로 하나님의 사랑입니다. Энэ болохоор Бурханы хайр. 이 사랑이 십자가로 증명된 거다 그 말입니다. Энэ хайр загалмаагаар нотлогдсон. 여러분 선물입니다. Хүмүүсээ энэ бол бэлэг байна. 선물. Бэлэг. 예. 선물을 주기를 좋아하십니까? 받기를 좋아하십니까? Энэ бэлгийг өгөхөд дуртай байдаг уу? Авахыг дуртай байдаг уу? 그죠? 예? Тэгж тийм шүү дээ. 예. 보면 우리 몽골 분들은 선물을 많이 주고 받더라고요 보니까. Мэдээж ингээ хараад ахмаар 예. Монголын хүмүүс ч гэсэн бэлэг өгөөд авдаг юм байлээ. 예, 그렇죠. Тийм ээ. 그런데 꼭 받아야 될 선물은 보르니 빌릭입니다. Гэтэл заавал авах ёстой бэлэг бол Бурханы бэлэг байна. 그 선물에는 마음이 들어가 있죠. Тэр бэлэг дотор сэтгэл нь орсон байдаг шүү дээ. 그러죠? Тийм үү? 예. 내가 더 사랑하고 내가 더 중요하게 생각하는 사람에게는 사실은 더 마음을 담는 거예요. Миний хайртай, миний их боддог тэр хүний төлөө өгч байгаа бэлэг байх бол бүр ч илүү сэтгэлээ зориулдаг. 그럼 선물을 준비한 사람은 Тэгвэл энэ бэлгийг бэлдсэн хүн 뭘 원하는 겁니까? юу хүсдэг вэ? 선물을 받은 사람이 기뻐하는 걸 원하는 거예요. Энэ бэлгийг авч байгаа хүн баярлалаасаа гэж хүсдэг. 하나님께서 Бурхан 가장 비싼 대가를 치르시고 구원의 선물을 준비해 주신 거예요. Бурхан маань үнэхээр эрхэм тэр
төлөөсийг төлсөн байгаа. 예수님을 십자가에서 고난받게 하시고 Есүсийг загалмаа дээр зовлон амсуулж 우리의 죄를 영원히 사했느니라. бидний гим нүглийн мөнхөд зорьсон байна. 예, 그 구원 선물을 지금 각 사람한테 주시는 거예요. 각 사람에게. Тэр авралын бэлгийг одоо хүн төс бүрт өгч байна. 어떻게 해야 돼요? Одоо яах ёстой вэ? 받아야죠. Авах хэрэгтэй. 받아야죠. Авах хэрэгтэй. 예? 말씀 들을 때 졸면 못 받아요. Үг сонсож байгаа үед ингээд зүрмэлх юм бодоод авч чадахгүй. 예? 언제 뭐 줬어? Хизээ юу өгсөн юм бэ? 미니 왜? Минийх. 안 된다니까. Чин боломжгүй. 예? 교회에서 이렇게 뭐 선물을 나눠줄 때가 있어요. Одоо чуулганаас бэлэг өгөх үе байдаг. 선교팀이 이렇게 가져와서요. Одоо сайн мэдээний багийнх нь ирээд ингээд 주신 거 одоо нэг 선물. өгдөг байгаа. 근데 이제 그때 교회 안 온 거예요. Гэтэл тэр үед ингээд чуулгандаа ирэхгүй байна. 그러면은 이런 사람이 있어요. Гэтэл ийм хүн байдаг. 파스트라 Пастраа 그 빌릭 тэр бэлэг 아우마르베나. тэр бэлгийг аммаар байна. 예. 없는데요. Байхгүй шүү дээ. 이미 다 없어 끝났는데요. Айл тэр дуусчихсан. 예. 예, 그런 분들도 있거든요. Одоо тийм хүмүүс байдаг. 그런 선물은 기억을 해요. Тийм бэлгийг бодоод боддог одоо сандаг байна. 빌릭 앞서. Бэлэг авсан. 희재? Хизээ 애진이 오도록. эзний өдөр. 야나. 기억했다가 Санаж байгаад 파스트라 пастраа 빌릭 베노. бэлэг байна уу? 여러분 Хүмүүсээ 그런 거 있어도 없어도 그만이요. тийм зүйл байсан ч байгаагүй одоо зүгээр байна. 하나님이 주시는 구원 선물은 Бурхны өгж байгаа тэр авралын бэлэг бол 반드시 내 거야 되는 거예요. гарцаагүй минийх болдог байна. 이 구원은 Энэ аврал бол 운고이다, 운고이. үнгүй байна. 여러분, Хүмүүсээ 저 날라그 자크에 가면 энэ 나다ахын зах руу очих юм бол 너거니 자크가 있어요. ногооны зах, 짐스니 자크가 있어요. жимсний зах гэж байна. 근데 막 이제 시간이 많이 지나가서 이제 안 좋아졌어요. Одоо ингээ цагийн хугацаа жоохон өнгөрсөн учраас жоохон муучлаа. 얼마 안 있으면 쓰레기로 버려야 돼요. Одоо хэцхэн хугацааны дараа зүгээр хогийн сав руу хайна. 그러면 이런 사람이 있어요. Тэгвэл ийм хүн байдаг. 아이고, 이거 필요하면 가져가세요 그냥. Энэ хэрэгтэй бол аваа яваарай. 예. 상태 좋고 비싸면 안 주죠. Одоо ингээд одоо харагдж байгаа байдал нь одоо зүгээр байх юм бол одоо зүгээр өгөхгүй шүү дээ. 자, 필요하면 가져가라고. Гэтэл одоо хэрэгтэй бол зүгээр аваа 예, яваарай. 예. 어차피 있으면 썩어서 버려야 되니까. Угаасаа ингээд байж байгаад ялдараад алга болчих учраас. 여러분, Хүмүүсээ 구원이 싸구려라서 무료가 아닙니다. энэ аврал гэдэг чинь үнэхээр үнгүй учраас тийм 샴탄 싸구려 가지고 энэ аврал нь хиймд учраас үнгүй биш. 그래서 무료로 주는 게 아니라니까. Тийм учраас үнгүй өгдөг биш байна. 이 구원은 Энэ аврал бол 무엇으로도 살 수 없어요. энэ юугаар ч худалдаж авах боломжгүй. 무엇으로도 Юугаар ч. 예수님 피로 산 거라니까. Энэ болохоор Есүсийн цусаар худалдаж 예수님 авсан. 피로. Есүсийн цусаар. 이 헌자크 가서 인 히드에 그러면 뭐 존테우 허이르조 이렇게 하잖아요. Энэ хонд зарж байгаа гадаад 그죠? очих юм бол хэд вэ гэх юм бол 100 200 гэдэг шүү дээ. 그죠? Тийм үү? 그러면 돈을 주고 Тэгвэл мөнгө өгөөд 이제 양을 가져오잖아요. тэр хонь аваа явдаг шүү дээ. 지금 우리가 받은 구원 선물은 Одоо бидний авсан энэ авралын бэлэг бол 얼마나 비싼 거냐면 хэрэг хэмжээнд үнэтэй байггүй л 예수님이요. Есүс 예수님하고 바꾼 거다 그 말입니다. Есүсээр солисон гэдгийг 예? хэлж байна. 그래서 하나님께서 그냥 주시는 거예요. Тийм учраас бурхан зүгээр өгсөн. 어떻게 해야 됩니까? Одоо яах ёстой вэ? 이랬다 Баярлаа. 하고 받아야 되는 거야. Ингээд авах хэрэгтэй. 여기 로마서 3장에 보면 Ром 3 дахь бүлгээс харах юм бол 차별이 없어요. ялгуурлал гэж 차별이 байхгүй. 없습니다. ялгуурлал гэж байхгүй. 누구한테는 주고 누구한테는 안 주고가 Энийг 아니라니까. нөгөөд хин нэгэнд өгөхгүй байна биш. 그러니까 아까 예수님 좌우편에 이 강도 두 사람 Тийм 있잖아요. учраас Есүсийн хоёр талд байсан тэр одоо зүүн баруун хоёр талд байсан нь хэрэгтэнгүүд 이 두 사람도 예수님이 죄를 다 해결해 줬죠. энэ хоёр хүний гим нүглийг Есүс бүгднийг шийдэж өгсөн шүү дээ тийм үү? 그러죠? Тэгсэн мэт дээ. 맞죠? Зөв үү? 맞다니까요. Зөв байна. 근데 한쪽 사람은 Гэтэл нэг талынх нь хүн нь 믿질 않는 거죠. итгэхгүй байна. 끝까지 거부한 거죠. Эцээ өвдөд татгалзаж байна. 그 믿지 않는 죄 때문에 지옥 간 거다 그 Тэр 말입니다. итгэхгүй байгаа гим нүглээс болоод хам руу явж байна. 이 구원의 선물은 Энэ авралын бэлэг бол 모든 사람에게. бүхий л хүмүүсд 예. 근데 자기가 나 안 받아요. гэтэл өөрөө би авахгүй. 나 안 믿어요. би итгэхгүй. 그래서 지옥에 가는 거다. Тийм учраас хам руу явж байна. 로마서 10장 11절 12절도 그래요. Ром 10-ийн 11-ээс 12 тэр байна. 유대인이나 유대주д, 그리크인이나 грек 예, 차별이 없어요. ямар ч ялгаа 네. байхгүй. 똑같이 사랑하셨다 그 말입니다. Яг адилхан хайрласан гэдгийг хэлж байна. 아시겠죠? Ойлгосноо? уу? 자, 이거 보세요. За ийш хараарай.
구원은 Аврал бол 깨닫는 거다라 그랬어요. ухаараа гэж 깨닫는 хэлсэн. 거다. Ухаардаг байна. 자, 어제 Өчигдөр 이 성경 같이 읽어요. энэ ишлийг хамтаа уншийе. Есүс тэдэнд бүх ертөнцөөр явж сайн мэдээг хамаг бүтээд тунхаглах тун. 2000년 전에 2000 жилийн өмнө 예수님께서 우리의 죄를 대신 담당하시고 십자가에서 다 이뤘다고 돌아가셨어요. Есүс бидний гим нүглийг үүрээ загламаа дээр товлогдоод бүгд гүйцэтгэлээ гэж хэлсэн. 그리고 3일 뒤에 부활하셨어요. Тэгээд 3 хоногийн дараа дахин амьсан. 예, 구원을 이루셨어요. Энэ авралыг гүйцэлдүүлсэн. 이 모든 사람의 죄가 용서되었음을 이 기쁜 소식을 온 세상 사람들에게 전해줘라. Бүхий л хүмүүсийн гим нүгэл шийдэгдсэн учраас энэ сайн мэдээг дэлхийн бүхий л хүмүүсэд 그래서 дамжуулж хэлье. 일치 나라들이 Тийм учраас элч нар 예 주님. за эзэн 예, 그래서 이제 이스라엘을 벗어나서 뭐 시리, 그리크, 토르크, 그리크, 롬 막 온 세상으로 전하기 시작을 한 тийм 겁니다. учраас Израилээс гараад дэлхийн бүхий л улс руу ингээд дамжуулж эхэлсэн. 2000년 동안 2000 жилийн 온 турш 세상에 지금 이제 이 복음이 전해졌고 энэ сайн мэдээ дэлхийд даяар одоо хүртэл хараагдаж байна. 우리에게도 이 복음이 온 거예요. Тэгээд энэ сайн мэдээ бидний ч гэсэн ирсэн. 여러분, Хүмүүсээ 이 예수님 복음이 전해질 때 одоо энэ Есүсийн сайн мэдээ тунгалагдах үед 수많은 그리스도인들의 피가 뿌려졌어요. маш олон хүмүүс урсаа урсгасан. 예. 수많은 사람들의 목숨이 바쳐진 겁니다. Маш олон хүмүүс энэ амь насаа золиулсан. 예. Золиослсон. 예. 이번 주간에 이 말씀을 듣는데도 Энэ 7 хоног гэсэн энэ үгийг сонсонгоо 뭐 피를 뿌리거나 뭐 그러진 않았지만은 цус урсгаагүй ч гэсэн 많은 사람들이 땀을 흘렸어요. маш олон хүмүүс хүсээд урсгасан. 많은 사람들이 눈물을 흘렸어요. Маш олон хүмүүс уйлсан. 예. 그런 봉사와 희생 없이 어떻게 이 집회가 진행됐겠어요? Тийм үйлчлэл болон золиослол байхгүй болоод энэ библийн семинар яаж явагдах вэ? 찬양대 찬양이 너무 우리에게 힘을 주고 위로를 줍니다. Махтнууны багийнхан махтнуу дуудаад тэр дугаагаас намжуулаад биднэрт үнэхээр их тайлгалыг өгдөг. 얼마나 이 찬양대원들이 기도하고 연습을 했겠습니까? Энэ махтнууныхан ямар ихэд бас залбирч бас бэлдсэн байх вэ? 이 교회당이 어떻게 항상 이렇게 깨끗하게 정리가 돼 있겠습니까? Энэ чуулган маань өргөж инээс яаж цэвэрхэн байх вэ? 예? 다 먼저 이 주님의 사랑을 깨달은 사람들의 봉사입니다. Эхлээд эзний энэ авралыг ухаарсан бүхий л хүмүүсийн үйлчлэл байна. 함께 복음을 전하는 일에 참여하는 거예요. Хамтаа сайн мэдээ тараагаад хамтаа оролцсон байна. 자, 어제 이 성경을 배웠었는데요. Өчигдөр энэ ишлийг ч гэсэн сурсан. 다시 한번 읽겠습니다. Дахиад хамтаа уншийе. Сайн мэдээ нь та нарт хүрчээ. Энэ нь бүх дэлхийд өсөж, үр жимээ сургуулж байгаа агаад Бурхны нэгүслийн үнэн дотор сонсоод ухаарсан тэр өдрөөс чинь нэглэн та нарын дундаж адил байна. 자, 방금 말씀드린 내용이에요. Саяхан хэлсэн агуулга байна. 복음이 сайн мэдээ, 아우를린 셈미됩니다. авралын сайн мэдээ. 예, 너희 죄가 영원히 사해졌느니라. Та нарын гимнүгэл мөнхөд уушлагдсан. 예수님께서 죄인인 나를 구원해 주셨습니다. Есүс гимтэн болох намайг аварч өгсөн. 자, 이 복음이 우리에게 왔어요. Энэ сайн мэдээ биднэрт ирсэн. 자, 우리는 듣고 Бид нэр сонсоод 하나님의 은혜를 참으로 깨달은 날이 있는 거예요. Бурхны энэ нэгүслийн ухаарсан өдөр гэж байна. 예, 깨달은 날. Ухаарсан 네. өдөр. 그래서 뭐 오아라스노, 빌릭 앞스노 이렇게 물어보는 거예요. Тийм учраас ухаарсан уу, бэлэг авсан уу гэж асуудаг байна. 여러분, Хүмүүсээ 얼터스 있잖아요. 얼터스. ойлгосон гэж байна. 얼터스노, Ойлгосон уу? 오아라스노 Ухаарсан уу? 이게 달라요. Энэ бол үнэхээр өөр. 사전을 보면 똑같은 뜻으로 나와요. Тэгээд тойл бичгээс харах юм бол яг адилхан утга гардаг. 근데 달라요. Гэхдээ өөр байна. 제가 이제 이렇게 예를 들어볼게요. За би нэг жишээ авч ингэж хэлье. 제가 이제 자전거를 형한테 배웠어요. Би энэ дугуй унахыг ахаасаа сурсан. 빠가 났을 때 Бага насандаа 아버지가 형한테 자전거를 사줬어요. аав маань болохоор ахад маань дугуй худалдаж авч 막 өгсөн. 형은 막 자전거를 막 타고 다닙니다. Тэгээд ахтайгаа ингээ дугуй унахаар гардаг. 그걸 옆에서 지켜보는 저는 Тэгээд түүнийг хажуунаас нь харж байгаа би 부러운 거예요. үнэхээр атаарах чинь. 나도 자전거 타고 싶은데. Би ч гэсэн дугуй унахыг хүсэж чинь. 그래서 이제 하루는 형한테 Тийм учраас нэг өдөр ахтаа 형 나도 자전거 타고 싶어. ахаа би дугуй унахыг хүсэж байна. 나 자전거 좀 가르쳐 줘. Та надад дугуй унахыг зааж өгөөч. 그래? Тэг яа. 그래갖고 이제 학교 운동장으로 갔어요. 학교 Тэгээд сургуулийн 운동장. одоо спортын талбай дээр очсон. 예. 학교 위에 운동장 있잖아. 학교 운동장. Сургуулийн спортын талбай байдаг шүү дээ. 예. 그러니까 가가지고 이제 형이 가르쳐 줘요. Очоод ах маань зааж өгдөг. 자, 힘을 빼. За биеэ судлаарай. 자, 그리고 이제
눈은 앞을 봐야 Тэгээд 돼. нүд нь одоо чигээрээ харах хэрэгтэй шүү. 예, 옆을 보거나 밑에 보지 마. Тэгээд доошоо юм уу хажуугаар битгий хараарай. 그리고 이건 이제 브레이크야. Тэгээд ийм үедэн тоорон барь шүү. 그리고 이제 계속 움직여야 Тэгээд 돼. байнгын хөдлөөд байх хэрэгтэй. 힘을 빼야 돼. Тэгээд хүчээ судлах хэрэгтэй шүү. 얼다스노, 얼다스. 자, 해보라는 거예요. За хийгээд үзээрэй. 자, 이제 해봅니다. За одоо хийж үзэж 됩니까? чинь яадаг үлээ? Болдог үлээ? 무서운 거예요. Юу амар байна. 하고 넘어지고. Тэгээд унч чинь. 아이, 힘을 빼라고. хүчээ судлаа гэдэг шүү. 그리고 저 앞을 봐. Тэгээд урагшаага хар. 자, 그리고 계속 움직여. Тэгээд байнгын хөдлөөд байх хэрэгтэй. 얼다스노, Ойлгосон уу? 얼다스. 안 돼. болохгүй. 계속 해도 안 되는 거예요. дахин хийсэн ч болохгүй. 여러분 머리로는 알죠. Тэр чинь толгоогоороо ойлгож шүү дээ. 근데 몸이 못 깨달았어요. 그래서 энэ бие нь бол ухаараагүй. 계속 안 되다가 байнгын болохгүй байжгаад 어느 날 нэг өдөр 포기 안 했어요. 포기를 안 түүнийг 했어요. одоо болий гэж бууж 형 다시 өгөөгүй. 가르쳐 줘. 또 가르쳐 줘. Тэгээд дахиад нэг заагаад 그러고 өгөөч. 이제 또 갔어요. Тэгээд дахиад явсан. 자, 또 가르쳐 줍니다. За би дахиад зааж өгье. 자, 형이 뒤에서 잡아줄게. За ах нь араас нь барья. 자, 이제 다시 해봐. дахиад хийгээ үзээрэй. 자, 형 잡고 있어야 돼. Ахаа одоо барьж байгаа үстэй. 아이, 잡았어. барьж байгаа. 자, 이제 해봅니다. За ингээд хийж үзэж чинь. 이제 가기 시작했어요. Тэгээ явж эхэлсэн. 잡고 있지? Тэгээ одоо ингээд барьж байгаа үстэй. 잡았어. барьж байна. 보니까 소리가 작아요. чинь дуун ингээд сул санагдаж байна. 났어요. Одоо тавьчихсан. 났어요. тавьчихсан. 지금 관찰아. өөрөө одоо 막 타고 있는 거예요. ингээд уунаа явж байна. 그때 그 느낌. Тэр үеийн мэдрэмж. 그날 Тэр өдөр 계속 탔어요. байнгын 계속 тогсохгүй 탔어요. унсан. 예? 오아르스. Ухаарсан байна. 오아르스. Ухаарсан. 지금도 자전거 탈 수 있어요. Одоо ч гэсэн дугуугаа ун чадна. 여기 오랜만에 애들 보면 야 나도 한번 타보자 그런 분들 계시잖아요, 그죠? Тэгээд удаа хугацааны дараа хүүхдүүдийн дугуй унж байгааг харах юм бол би ч нэг унаад үзье гэсэн тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. 그러면 금방 또 타잖아요. Тэгээд шууд унцдаг. 오아르스는 Ухаарсан бол 미니 내가 내 것이 된 минийх 거란 болдог. 말이에요. Минийх болдог. 얼다스는 머리로만 아는 거예요. ойлгосон гэж байгаа нь толгоогоор нь мэдж байна. 오아르스. Ухаарсан. 이거 내 거야, 이거 내 거야. Одоо энэ минийх байна. 예? 여러분 Хүмүүсээ. 방금 성경 뭐라 그래요? Сая Библиэлд юу гэж хэллээ? 오아르슨 테르 우드르스 그러잖아요. Ухаарсан тэр өдрөөс гэж хэлсэн байна. 예수님의 십자가 사건이 바로 이거였구나. Есүсийн загламаа дээрх тэр үйл явсны энэ байсан юм байна. 예수님을 왜 믿어야 되는지, Есүст яагаад итгэх ёстой? 예수님을 믿는 것이 무엇을 믿는 것인지 Есүст итгэх гэдэг чинь юунд итгэж байгаа вэ? 내가 이제 깨달았습니다. Түүнийг нь би одоо ухаарлаа. 나를 먼저 사랑하셨다. Намайг түрүүж хайрлаад 근데 나는 그 사랑을 모르고 있었고 오해하고 있었다. гэтэл би тэр хайрыг нь мэдгүй буруугаар ойлгож байсан. 내가 깨달았습니다. Тэрийг нь одоо ухаарсан. 그래서 당신 구원 받았습니까? Тэгээд одоо та авралыг авсан уу? 이게 죄 용서 받았습니까? 그 Гимнүглээ 말이잖아요. уучлуулсан уу гэж асуудаг. 예, 알았어. ухаарсан. 예, 그러면 그걸 언제 깨달았습니까? 물어보잖아요. Тэгвэл түүнийг хэдээ ухаарсан бэ гэж асуудаг шүү дээ. 예, 내가 언제 그거 깨달았어요. Би тэр өдөр ухаарсан. 어디 교회에서 세미나 들을 때 깨달았어요. Аль ч улан дээр очиж семинарын үгийг сонсоод ухаарсан бай. 그렇게 말씀을 할 수 있는 거예요. Тэгж хэлж чаддаг байна. 네? 오아르스노. Ухаарсан уу? 예, 여러분 Хүмүүсээ. 여기 봐봐요. За ийш хараарай. 이 어제도 이 사진 보여드렸는데 Өчигдөр гэсэн энэ зургийг харуулсан 모든 사람이 бүх хүн 지금 죄 문제로 하나님과 이런 관계에 энэ 있었는데 гимнүглийн асуудлаас болоод бурхантай ийм харилцаатай 그럼 байсан. 아무도 천국에 못 가는 거예요. Тэгвэл хин ч 아무도. одоо деватл руу явж чадахгүй. 하나님이 내 영혼을 사랑하셔서 Бурхан миний сүнсийг хайрлаад 우리가 죄를 해결하지 못하니까 бид нэр өөрсдөө гимнүглээ шийдэж чадахгүй учраас 누구를 보내신 거예요? хэнийг илгээж өглөө? 예수스를 보내신 거예요. Есүсийг илгээж өгсөн. 그리고 예수님은 Тэгээ Есүс 우리의 죄를 대신 담당하시고 бидний гимнүглийг өмнөөс нь үүрээд 의인의 피가 흘려져야 되잖아요. зүд хүний цус урсгах ёстой шүү дээ. 의인의 생명이 바쳐져야 зүд 되잖아요. хүний амьд золиослох ёстой шүү дээ. 그게 하나님의 심판 법이잖아요. Тэр чинь бурхны одоо шүүлтийн хууль байна. 그 법대로 예수님께서 하신 거예요. Тэр хуулийн дагуу Есүс хийсэн байна. 이것을 Энийг 깨달아야 되는 거예요. ухаарах хэрэгтэй. 믿어야 되는 거예요. Итгэх хэрэгтэй. 그러면 보세요. Тэгвэл одоо хараарай. 아버지가 하나님은 아버지가 되죠. Бурхан маань аа болж байна. 그걸 이제 깨달은 사람은 하나님의 아들이 되는 거예요. Түүнийг ухаарсан хүн одоо бурхны хүү болж байна. 당당히 천국에 가는 거죠. Энэ болохоор гацаагүй деватл руу явна. 예? 영원한 속죄다. Мөнхийн золиос. 무엇을 Юуг 내 모든 죄다. миний бүх гим. 무엇으로 Юугаар 울스 비시 үйлс биш байна. 예?
예수신 첫사랑, Есүсийн цусаар, 예수님의 생명으로 Есүсийн амиар 몇 번에 хэдэн удаа вэ? 단번에 Нэг удаа. 간추우드로 Ганц 그랬잖아요. удаа. 어제 Ганц өдөр гэсэн шүү дээ. 이게 중요하다 그랬잖아요. Энэ чухлаа гэж хэлсэн. 언제까지 해결해 Хэдийг 주실 хүртэл 거냐? шийдэж өгсөн бай. 몽크드. Мөнхөд. 예? 이게 완전한 구원이다. Энэ бол төгс аврал байна. 참 제가 Би 정말 이 성경 가운데서 많이 이렇게 힘이 되고 энэ Библийн дамжуулаад үнэхээр их хүч болдог. 하나님 앞에 참 어리석은 모습 믿음이 흔들릴 때 Үнэхээр Бурхны өмнө байгаа тэр мохог одоо дүр төрх бодно гэдэг итгэл маань ганхах үед 그럴 때 다시 붙잡고 다시 일어서는 말씀이 있어요. тэгэх үедээ зууран бариад дахин сэргдэг тийм үг байдаг. 요레 아른고로잉 넴 함스다운 씨 Есүс Христ өчигдөрч өнөөдөрч бас мөнхөд хэвээрээ. 예. 예수 히리스트 Есүс Христ 오츠옥도르츠 우노도르츠 바스 몽쿠트 히웨레 히웨레 예수님이 우리를 사랑하신 사랑은 영원히 변하지 않습니다. Есүсийн бидний хайрсан тэр хайр бол мөнхөд өөрчлөгдөхгүй. 나는 우리는 Бид нар 어떤 상황에 따라서 환경에 따라서 요동을 할 수 있고 흔들릴 때 수가 있는 거예요. ямар 이렇게. нэгэн нөхцөл байдал оршин нөхцлөөсөө болоод ингээд ганхах боломжтой. 예. 때로는 넘어질 수도 있어요. Зарим үечсэн унах боломжтой. 그런데 Гэхдээ 나를 사랑하신 주님은 항상 동일하세요. намайг хайрсан эзэн болоод тэр хайр нь өргөж хэвээрээ байдаг. 예. 그래서 다시 그 주님의 사랑을 의지하고 다시 시작할 수 있는 거예요. Тийм учраас эзний тэр хайр нь дахин найдаж дахин эхлэх боломжтой. 영원히 우리를 사랑하셨어요. Мөнхөд биднийг хайр. 그리고 Тэгээд 이제 구원받았다는 것은 영생을 얻었다, 천국에 갈 자격을 얻었다는 거거든요. энэ авралыг авсан гэдэг чинь мөнх амийг авсан. Деватн руу явна гэсэн үг. 예수님께서 이렇게 보증해 주세요. Есүс ингэж батлаж байгаа. 같이 읽어요. Хамтаа уншия. Би тэдэнд мөнх амийг өгнө. Тэд хідэж мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хинч гараас минь булаахгүй. 예수님께서 영생을 주셨다. Есүс мөнх амийг өгсөн. 즉 영원한 구원을 주셨잖아요. Өөрөөр хэлбэл мөнхийн авралыг өгсөн шүү дээ. 그것을 믿은 사람, 깨달은 사람들은 Түүнд итгэсэн ухаарсан хүмүүс 영원히 멸망하지 않는다 그랬잖아요. мөнхөд сүрэхгүй гэж байна. 예. 앞으로 살면서요. Хойштой амьдрангаа 또 실수를 못 참고 말로 죄를 지을 수가 있어요. алдаа гараад энэ үг хэлээр гим нүгэл хийх боломжтой. 예. 그러죠? Тийм үү? 예. 그럴 수가 있어요. Тэгэх магадaltaй. 제가 어저께 이제 몇 분들하고 얘기를 할 때 Өчигдөр би хэдэн хүмүүстэй ингээд ярилцсангаа 아, 차 운전하고 다닐 때 одоо машин бариад ингээд явж байхдаа 날래에서 운전하고 다닐 때는 그렇게 죄를 많이 안 짓는다. надаахад ингээд машин барьж явж байхдаа одоо гим нүгэл их хийдгүй. 근데 울란바토르 가면 운전하면서 죄를 많이 짓는다. Гэхдээ Улаанбаатар руу ингээд машин бариа явах юм бол гим нүгэл их хийдэг. 가면은 Явангаа 막 갑자기 들어오잖아요, 막. гинт хажуугаар ороод ирдэг шүү дээ. 예. 그러면 속에서 Тэгэх юм бол дотроос 조개래, зүгээрээ 주게래 비씨. энэ зүгээр биш байна. 막 이게 올라오요. Ингээд 이렇게. гарч ирэх гээд 서서히 ингээд аажмаар. 뭐 한 번 두 번은 자자자자자. Одоо 1 2 удаа за. 근데 막 계속 Гэсэн чинь байна. 물론 이제 뭐 말로는 이제 참겠지만은 Мэдээж энэ үг хэлний хувьд одоо твчих гисэн. 이미 속은 막 뒤집어졌거든요. Аль хэдийн энэ доторх нь болоод үнэхээр дэлбэрч. 미운 마음, Үдийн яасан сэтгэл. 막 예? 뭐라고 해주고 싶은 마음. Ямар нэгэн үг хэлхийг хүссэн 그거 сэтгэл. 다 죄져요. Тэр чинь бүгдөө гимнүгэл хийн. 그래도 Тэгсэн ч гэсэн 멸망하지 않아요. сүрэхгүй. 왜? Ягаад? 영원히 죄를 사해 주셨기 때문에. Мөнхөд гимнүгэлийг нь уучж өгсөн учраас. 예. 그래서 안전하다 그 말입니다. Тийм учраас аюулгүй гэж хэлж. 여러분, Хүмүүсээ 오, 죄를 또 지어도 지옥 안 간다. гимнүгэл дахиад хэлсэн чи там руу явахгүй гэж байна. 예수님께서 내가 앞으로 살면서 지을 죄까지 다 해결해 주셨으니 Есүс миний хойштой их гимнүгэлийг бүгднийг шийдэж өгсөн юм чинь. 야호. 그러면은 죄를 좀 즐기면서 살아볼까? Тэгвэл энэ гимнүглээ зугаасч нэг амьдэрч үздэг юм билүү? 이게 구원받은 사람이에요? Энэ одоо авралыг авсан хүн мөн үү? 그 사람은 구원받은 사람 아니에요. Тэр хүн авралыг авсан хүн биш байна. 예수님을 이용하려고요? Есүсийг ашиглах гэж байна. 예수님을 이용 안 당하세요. Есүс тэр ашиглахдаггүй. 그 사람은 진정한 사랑을 깨닫지 못한 사람입니다. Тэр хүн жинхэнэ тэр хайрыг ухаарч чадаагүй хүн байна. 진짜 사랑을 깨달은 사람은 Жинхэнэ хайрыг ухаарсан хүн
나를 그렇게 사랑해 주신 그분을 정말 사랑하고 기쁘게 해드리고 싶은 거예요. Намайг тэгж их хэмжээгээр хайрлах хүнийг баярлуулахыг хүсдэг байна. 그래서 Тийм учраас 내 죄 때문에 예수님이 그런 끔찍한 고난 당하셨어. миний гим нүглээс тэр үнэхээр хэрэг гим нүглээс болоод тэр зовлон амссан. 아, 내가 정말 그 죄를 그렇게 죄 짓고 내가 안 살아야 되겠다. Би үнэхээр тэр гим нүглүүдийг хийхгүйгээр амьдрах хэрэгтэй юм байна. 그래서 삶이 변화되기 시작을 하는 Тэгээд 거예요. амьдрал нь өөрчлөгдөж эхэлдэг. 네. 정말 우리가 사람이기 때문에 실수가 있고 넘어지지만은 Бид нэр хүн учраас алдаа гаргаж бүдэж ундаг ч гэсэн 늘 예수님. өргөлж Есүс. 그래서 삶이 더 깨끗해진다니까. Тэгээд амьдрал нь бүр ч илүү ингэж 네. цэвэрхэн болж эхэлдэг. 그게 사랑을 깨달은 사람의 모습인 거예요. Тэр нь болохоор хайрыг ухааж авсан хүний дүр төрх байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 예. 예. 자, 여러분 보십시오. За ийш хараарай. 아, 큰일 났네. Үнэхээр том асуудал 나 үүсдэг. 죄가 너무 많은데. Надад гим нүгэл их байна. 아이고, 주님, 저 좀 불쌍하게 해 주세요. Эзэн минь ээ намайг нэг өрөвдөөд өгөөч. 이때 하나님께서 다 예수님 복음을 딱 주셨어요. Яг энэ үед Бурхан Есүсийн сайн мэдээг өгч байна. 십자가의 사랑 깨달았습니다. Энэ загмаа дээрх хайрыг ухаарсан. 자, 구원받았다는 표현이 Энэ авралыг авсан гэж байгаа нь үг нь 자, 아우르상 аврагдсан. 그리고 같이 읽어요. Хамтаа уншия. Гимээ уушлуулсан. 예, 또 Тэгээд 다시 дахин төрсөн. 이거 무슨 의미인지 아시죠? Энэ ямар утгатай вэ гэдгийг мэдж байгаа сте. 어제 그랬잖아요. Өчигдөр хэлсэн штэ. 아담 더터를 Адан дотор 김튼 죄인으로 태어났다. гимтэнгээр төрсөн. 예, 그래서 해피 벌스데가 아니다. Тийм учраас хальт бартай биш байна. 야나 죄인 태어났다. Яна гимтэн төрсөн. 근데 예수 더터를 Гэтэл Есүс дотор 보로니호 벌써. Бурхны хүү болсон. 나는 이제 죄인 김튼 비시에 Одоо би гимтэн биш, 보로니호. Бурхны хүү. 그래서 다시 태어났다. Тийм учраас дахин төрсөн. 그래서 영혼이 구원받은 것을 Энэ сүнсэн авралыг авсан гэдэг нь 나는 예수님 안에서 다시 태어났다. 새 사람이 되었다 그런 би 얘기죠. Есүс дотор дахин төрсөн шинэ хүн болсон гэж хэлж байна. 그리고 Тэгээд 같이 읽어요. хамтаа уншия. Ариун сүнсийг авсан. 성령을 받았다. Ариун сүнсийг авсан. 요거 조금 설명드려야 됩니다. Нэг жоохон бас тайлбарлах хэрэгтэй. 예수님께서 십자가의 그 고난을 통해서 나를 구원해 주셨다. Есүс тэр залмаа дээр зовлонгоор дамжуулаад намайг аварч өгсөн. 내 죄가 영원히 사해졌다. Миний гим нүгэл мөнгөд уушлагдсан. 이게 딱 믿어진 사람은 Үүнд итгэсэн хүн 성령께서 딱 오신 거예요. тэр үед нь ариун сүнс орж ирдэг. 예. 자, 그리고 하나님의 아들이 되었다. Бурхны хүү болсон. 여러분, Хүмүүсээ. 이게 보세요. За ийш хараарай. 이거 구원 죄를 용서받았는데 Энэ гим нүглээ уушлуулад авралыг авсан. 죄 마음이 그대로 있고 Гэтэл гимт сэтгэл нь тэрчтэй байж. 옛날에 죄지었던 것이 그대로 기억이 나는 게 Дээр үед гим 있거든요. нүгэл хийж байсан тэр бодлууд маань бүгдөө санагдаж байна. 구원받았다는 것은 죄를 용서받은 것이지 Авралыг авсан гэдэг чинь гим нүглээ уушлуулсан болохоос 죄 마음이 없어진 게 아닙니다. энэ гимт сэтгэлийг нь болгосон биш байна. 이사야 43장 25절에 Исая 43:25 дээр 같이 읽어요. хамтаа уншия. Би зөвхөн биелээ өөрийнхөө төлөө гим түүдлийг чинь арилгана, нүглийг чинь дурсахгүй. 예. 하나님께서 말씀하시는 거예요. Бурхан хийж байна. 내가 네 죄를 기억 안 하겠다. Би чиний гим нүглийг санахгүй. 하나님이 기억 안 한다는 거예요. Бурхан дурсахгүй гэж байна. 유래 아론 덜더. 아론님 함께 다운씩 Цаашин би цаашид хэдний нүглийг, хэдний ёс бус явдлыг ис санана гэжээ. Эдгээрийн уушлал хаа байна? Тэн цаашид нүглийн төлөөх тахил үгүй болдог. 이것도 하나님이 말씀하시는 거예요. Энийг ч гэсэн Бурхан айлтсан байна. 너희들의 죄, Та нарын гим нүгэл, 너희들의 불법을 та нарын алдаа зөрчил 내가 다시는 이제 기억하지 않는다. би дахин дурсахгүй. 왜? 용서했으니까. Яагаад вэ? Уучлсан учраас. 여러분, Хүмүүсээ 여기 부부들 있죠, одоо 부부들. энд эхнэр нөхрүүд байгаа сте. 부부들 부부싸움 할 때 있죠. Эхнэр нөхөр хоорондоо одоо хэрүүл маргаа хийдэг үстэй. 그죠? Тийм үү? 푸제하 감벌들마 자매님 부부싸움 할 때 있죠. Одоо эхнэр нөхрийн хэрүүл хийдэг үстэй. 다 마찬가지야. Бүгд нь ялгаагүй адилхан. 보이나? 온드르마 자매 부부싸움 했어 안 했어? Та хоёроо хараахан эхнэр нөхрийн хэрүүл маргаа хийсэн үү хийгээгүй юу? 에라. 여기 이제 결혼한 지 얼마 안 돼가지고 Хормайгаад удаагүй байгаа. 지금 모든 게 다 좋지. Одоо бүхий л гоё байгаа сте. 조금 시간 지나면 Жохон цагаан хугацаа өнгөрөх юм бол 자, 근데 보세요. за хараарай. 이제 오랫동안 이렇게 이제
그 결혼 생활 하신 사람들은 Удаан хугацааны турш гэрлээр амьдарч байгаа хүмүүс 부부싸움 할 때가 있어요. одоо эхнэр нөхрийн хэрүүл маргаан хийх үе байна. 그러면은 Тэгэх юм бол 서로 공격을 하는 거예요. бие биенлэгөө дайрдаг. 친이 벌어, 친이 벌어, 친이 미들어 그러면서 옛날 얘기 꺼낸다고. Дээр үеийн өнгөрсөн зүйлийг гаргаж ирдэг. 그러는 너는 Дүгэл чи 그때 거기서 тэр үе 그랬잖아. тэгсэн штэ. 그러는 너는 Дүгэл чи 옛날에 그랬지. дээр үе тэгсэн штэ. 그래 안 그래요? Тэгдгүүлөө тэгдгүүлөө. 다 기억하고 있어. Бүгдийг нь санаж. 언제 어디서 뭐 너 어떻게 했어? 언제 어디서 Тэгсэн 뭐 어떻게 хаана 했어? юу яаж хийлээ гэд. 예. 하나님은 Бурхан 방금 뭐라고 сая 말씀하셨어요? юу ч хэллээ. 기억 안 한다 그랬어요. Дурсахгүй гэж байна. 하나님은 Бурхан 용서하셨어요. уучлсан байна. 다시 우리의 죄에 대해서 또 책임을 묻고 죄를 꺼내내고 그러지 않는다는 겁니다. Дахин бидний гим нүглийг гаргаж ирээд түүний хариуцлагыг тооцохгүй гэж байна. 물론 우리는 Мэдээж бид нар 그 옛날에 그 참 부끄러웠던 기억 дээр үеийн үнэхээр хэлэхэд ичмээр тийм одоо дурсамж 또 죄 마음이 бас гим чанар 있어요. байгаа. 구원받았다는 것은 죄를 용서받은 것이다. 기억하십시오. Авралыг авсан гэдэг чинь гим нүглээ уушлуулсан гэдгийг та 여기 бүхэн санаарай. 이제 일치 바울 Энд одоо Илч Паул 신게르넘 허른덜더넘에서 아른두넘을 기록하신 분인데 Сингрэний 27 номны 14 номыг бичсэн хүн байгаа. 이분은 우리에게 이 복음이 오기까지 정말 귀하게 쓰임 받은 일꾼이에요. Энэ хүн биднэрд энэ сайн мэдээг ирэх үедэл үнэхээр эрхмээр хэрэгссэн хүн байна. 근데 그 일치 바울이 자기 마음속에서 영적 싸움이 있음을 이렇게 고백을 했어요. Гэтэл энэ Илч Паул өөрийнх нь дотор нь энэ сүнслэг тэмцэл байгаа гэдгийг өчилсөн байна. 갈라트 타임 아론조로 가서 아론들도 함따운시 Харин сүнсээр яв. Тэгвэл та нар махбодын хүслээ гүйцэтгүүлэхгүй гэж би та нарт хэлнэ. Учир нь махбод сүнсний эсрэг хүсдэг, сүнс махбодын эсрэг хүсдэг юм. Юун гэвэл хүссэн юмсыг чинь хийлэхгүй тул махбод сүнс нэг нэгнээ эсэргүүцдэг ажээ. 이 말씀을 그림으로 표현하면 이렇습니다. Энэ үгийг зургаар тайлбарлах юм бол ийм байна. 예, 이 마음이 지금 싸움이 있어요. Энэ сэтгэл дотор тэмцэл байна. 여기 이제 김뜨차나라라고 있잖아요. Энэ гим чанар гэсэн байна. 요게 이제 마음의 후슬 그걸 Энэ болохоор 말하는 거예요. сэтгэлийн хүсэл байна. 욕심도 있고 Одоо шунал, 또 화낼 수 있는 마음도 그래서 있고 уурдах сэтгэл, 거짓말할 수 있는 마음도 있고 бодод хэлэх сэтгэл, 여러 가지 그 마음이 있어요. олон төрлийн сэтгэлүүд байна. 근데 이제 무스차나라가 있죠. Энэ мөс чанар байгаад 예. 그런데 김뜨차나라고 무스차나가 싸웠을 때는 무스차나가 이기지 못했어요. гэхдээ энд гим чанар болон ариун сүнс мөс чанар хоорондоо ингээд тэмцэлдэж байна. Тэг мөс чанар нь ялч чадсангүй. 그래서 우리가 죄를 많이 짓고 살았는데 Тийм учраас бид нэр гим нүгүүд их хийж амьдэрдэг. 예수님께서 Есүс 십자가에서 우리 죄를 다 담당해 주셨어요. загалмаа дээр бүгднийг үүрж өгсөн. 이것이 Энэ нь 이제 오가라스 믿어졌어요. одоо ухаарсан итгэсэн байна. 그때 Яг тэр үед 에른수 성령께서 우리 마음속에 딱 들어오신 거예요. ариун сүнс бидний сэтгэл дотор ороод ирдэг. 그래서 우리가 구원받은 하나님 자녀라는 것을 보증해 주시고 Тийм учраас бид нэр бурхны хүүхдүүд гэж одоо баталж байна. 그리고 우리를 도와주세요. Тэгээ биднээс бас тусалдаг. 이 김뜨차나를 이길 수 있도록 도와주시는 Энэ гим 거예요. чанарыг ялч чадхаар тусаж өгдөг. 예. 김뜨차나에게 지면은 이제 잘못하면 또 그 죄를 질 수가 있어요. Энэ гим чанартай ялагдчих юм бодоод гим буруудчих юм бодоод гим нүгэл хийдэг байна. 자, 이렇게 개로 비유를 하면은 Ингэж нохоогоор зөвөрлөх юм бол 예, 두 마리 개가 막 싸우고 있어요. хоёр нохоо хоорондоо тэмцэлдэж байна. 어떤 개가 이기겠어요? Ямар нохоо нь ялах вэ? 예. 힘센 개가 이기는 것이죠. Хүчтэй нь ялна штэ. 주인이요. Эзэн нь 이 두 마리 주인이 있어요. энэ хоёр нохооны эзэн байна. 이 하르너거한테는 밥을 안 줬어요. Энэ хаар нохоонд хоол өгөөгүй. 일주일 동안 Нэг 7 хоногийн турш 밥을 안 줬어요. хоол өгөөгүй. 이 차강너거한테는 Энэ цагаан нохоод 그냥 마흐에 막 계속 잘 먹였어요. махыг үнэхээр сайн өгсөн. 자, 둘이 싸웁니다. Одоо тэмцэлдэж байна. 결국 누가 이기겠어요? Тэгвэл одоо хин ялах вэ? 잘 먹은 개가 이기는 거예요. сайн эзэн нохоо нь ялна штэ. 그러죠? Тийм үү? 여러분, Хүмүүсээ 여기 봐봐요. за иш хараарай. 죄 사함을 받은 구원받은 영혼이 Гим нүглээ уушлуулсан авралыг авсан хүмүүс 우리는 이제 세상에 살고 있어요. бид нэр ертөнцийн дээр амьдарч байна. 지금 뭐만 바뀐 거냐면 Одоо юу нь өөрчлөгдсөн байггүй вэ?
예수님의 십자가의 사랑을 내가 깨달은 것만 바뀐 거예요. Есүсийн тэр залмаа дээрх хайрыг ухаалсан нь л өөрчлөгдсөн байна. 우리가 살고 있는 환경은 똑같아요. Бидний амьдарч байгаа орчин нөхцөл бол яг л адилхан. 자, 보세요. За хараарай. 자, 세상을 가까이 하면은 Энэ ертөнцтэй ойрхон байх юм бол 이 마음에서 김투찬으로가 막 세지는 거예요. энэ гим чанар нь илүү томордог байна. 그러면 구원받은 사람도 Тэгвэл авардаг авсан хүн ч гэсэн 성령께서 약해지시는 거예요. энэ сүнс ариун сүнсний өвчтөд үнэхээр сул дорой болдог. 아까 이제 검은 개한테 먹이를 많이 주는 것처럼 Сая энэ харан нохоонд идэх зүйлийг үнэхээр их өгсөн шиг. 여기 이제 세상을 갖게 한다는 의미는 Энэ ертөнцтэй ойрхон байна гэж байгаа нь 이 죄 마음을 유혹하는 것들을 가까이 하는 걸 말하는 거예요. энэ гим сэтгэлийг маань ууруу татдаг зүйлтэй ойрхон байхыг хэлж байна. 가장 쉬운 걸로 예를 들어 보면 хамгийн амархан зүйлээр одоо зүйлээр зүйлэл хэлэх юм бол 여러분 хүмүүсээ 술을 먹으면 사람이 어떻게 돼요? арх уух юм бол хүмүүс яадаг вүлээ? 어떻게 돼요? Одоо юу болдог вүлээ? 버흐로 가요? 에롱으로 가요? Одоо бохирлуу явдаг байлуу, ариун руу явдаг байлуу? 제가 여기 오피스에서요. Би офсдоо 가끔 이제 이렇게 창밖을 봐요. хаяа ингэ сонхоороо хардаг. 여기 고담지. Энэ гудамж руу. 그럼 여기 고담지 앞에 그 술 먹는 분들 많이 모여요. Энэ гудамжны хайжууд арх ууж байгаа хүмүүс суулгасан байж дээ. 후드를 초롱한 알테이짜면이 좀 그것 때문에 힘들죠? Тийм үү харж ирсэн дээ. 하샤 밖에 맨날 모여요. Энэ хашааны гадаа байнгын суулгардаг. 그럼 제가 Дөнгөж би 저 사람들은 길을 잃어버렸다. 길을 тэдгэр 잃어버렸다. хүмүүс замаа алдчихжээ. 참 불쌍하다. Үнэхээр өрөвдөлтэй. 네. 혼자 안 마시죠? Ганцаараа уудаггүй. 꼭 이렇게 같이 모여서 마셔요. Заавал хамтдаа суулгарч байж уудаг. 그런데 Гэтэл 이쪽 호떡 있는 쪽 있잖아요. 호떡. одоо энэ худганы тал руу 예, 한 사람이 옷을 아주 깔끔하게 입고요. нэг хүн үнэхээр ингээд одоо цэвэрхэн хувцалчихсан байна. 이렇게 길로 걸어오셔요. За ингээд замаар ингээд явж ирж байна. 근데 여기 이제 고담주 술 먹는 사람들이 Тэд тэр гудамжинд арх ууж байгаа хүмүүс 어이 나가시라 이렇게 불러요. одоо ингээд дуудаад 제가 그래요. 비시에 벗고 би 벗고 болгоор ингээд бишээ болохгүй шүү бохор. 비시에 Бишээ. 가면 안 돼. Явуул 가면 안 болохгүй. 돼. болохгүй. 근데 가더라고. Явж ийн. 가면은 Очих юм бол 바로 술을 따라서 딱 주더라고요. шууд энэ арх ундаглаад өгч ийн. 비시에 벗고 벗고 болохгүй. 마시면 안 돼요. Явж болохгүй шүү дээ. 마시면 안 돼. Ууч болохгүй шүү. 근데 고다로 마시더라고. Тэгээд уучих. 같이 앉아서 Хамтаа суугаад 똑같아져. яг адилхан болж байна. 우드럽으로 보여. 우드럽으로. Өдөр бүр. 이게 네? 참 불쌍하죠. Үнэхээр өрөвдөлтэй. 유혹이 있습니다. Уруу дадлаг гэж 유혹이 байна. 있습니다. Уруу дадлаг гэж байна. 우리의 육신의 욕망이 그대로 있습니다. Бидний энэ махбодын маань сэтгэл одоо тэр хэвээрээ байна. 구원받았다는 것은 Авралыг авсан гэдэг чинь 모든 죄를 용서받은 것이지 бүхий л гимнүүдээ ууршуулсан болохоос 육신의 욕망이 제거된 게 아니다 그 энэ 말이야. махбодын энэ сэтгэл буруу сэтгэлийг нь аваа явсан биш байна. 그러니까 Тийм учраас 무엇을 가까이 하느냐예요. одоо юутай ойрхон байх вэ гэж байна. 반대로 эсэргээрээ 교회를 가까이 하는 거요. чуулганд ойр байдаг байна. 구원받은 사람들을 가까이 하는 거요. Авралыг авсан хүмүүстэй ойр байх. 그리고 Тэгээд 하나님 말씀을 가까이 하는 거예요. Бурхны үгтэй ойр байх. 그러면 Тэгшин бол 구원받은 성도에게 오신 성령께서 막 좋아하세요. одоо авралыг авсан үнд орж ирсэн дэр ариун сүнсээр үнэхээр их дуртай 막 байдаг. 힘이 세지는 거예요. Хүч нь бүр илүү хүчтэй бол. 그러면은 김투차나르가 Тэгэх юм бол энэ гим чанар 힘을 못 써요. энэ хүчээ ашиглаж чадахгүй. 야, 그 구석에 있어. 이렇게 기도가 되는 거예요. 정신에 배치 이게. 예, 힘을 못, 유혹을 못 해요. 유혹을 오로 못 해. 찾고. 예, 예. 여러분, хүмүүсээ 까라우타스 좀 줘봐. гаруцаа гэж ороо. 까라우타스. 어허. 자, 이거 봐봐요. За ийш хараарай. 이 가라우타스를 계속하면 Энэ гаруцыг байнгын оролдох юм бол 세상을 가까이 하는 거예요. ертөнцийн ойр байна. 그러죠? Тийм үү? 여러분, 이 핸드폰이 필요할 때가 있어요. Хүмүүсээ энэ утас бол хэрэгтэй үе бол байна. 전화하고 Утасаар ярьж 메시지를 보내고 мессеж хийлгээж 예, 뭐 бан크 일도 할 수도 있고. банкаар удирж байгаа шүү дээ. 예. 좋은 거니까 잘 활용하면 돼요. Сайн уучраас хэрэглэх 근데 боломжтой. 이제 인터넷 Гэтэл интернет, 또는 터글럼 тоглоом 그런 거 들어가면 тиймэрхүү өдрөөр орчих юм бол 더러운 거 많이 보게 되는 거야. бохирдуудыг маш их хардаг байгаа. 그러죠? Тэгдэг үстэй. 그리고 우리 여기 게임 하면은 Тэгээд бид тоглоом тоглох юм бол 시간 어때요?
цаг яадаг үлээ. 릭착, 허이르착 뭐 그냥 시간 지나가 버려요. Энэ цаг хугацаа маань амар хурдан өнгөрчдөг. 그러죠? Тэгдэг үстэй. 그러죠. Тэгдэг үү? 그러면은 Тэгвэл 구원받은 사람의 마음, авралыг авсан хүний сэтгэл 생각이요. бодол 허건이 사고가 되는 거예요. хогны сав 허건이 болдог. 사고. Хогны сав. 허건이 사고. 그 생활 엠드랄이 더러워지는 거예요. Энэ амьдрал нь бохир болдог. 그럼 반대로요. Тэгвэл эсрэгээрээ 이걸 계속 붙잡고 있으면 энийг байнгын зураа бариад байх юм бол 성경책을 붙잡질 않습니다. энэ Библийг барьж чадахгүй. 그리고 말씀이 Тэгээд үг нь 맛이 없어요. энэ үг нь амтгүй байна. 반대로 эсрэгээрээ 이 성경을 계속 붙잡고 энэ Библиэд байнгын зураад 읽고 уншиж 오늘 배웠던 말씀을 집에 가서 이렇게 다시 새김질을 하는 거예요. өнөөдрийн 이렇게. сурсан үгээ дахиад гэртээ очиж дахиад шинж шалгаад 그리고 하루에 өдөрт 4장씩 내가 읽어야 되겠다. 4 бүлэг унших хэрэгтэй. 예? 내 관리, 신앙 관리를 위해서. өөрийнхөө итгэлийнхаа одоо байр байдлыг одоо 그래서 1년 동안에 내가 이거 한 건 처음부터 끝까지 다 읽어봐야 되겠다. тэгээд нэг 네. жилийн турш энэ Библийг эхнээс нь дуусна нэг удаа унших хэрэгтэй гэх. 이렇게 이제 막 노력을 하는 거예요. Ингэж хийхин тулд хичээл зүтгэл гаргах 그러면 хэрэгтэй. Тэгэх юм бол 우리의 마음과 생각이 어떻게 된다? миний сэтгэл болон бодол маань яах вүлээ? 더 거룩해지는 거예요. Бүр ч илүү ариун болно. 예. 당연하겠죠? Энэ мэдээж зүйл байгааз 뭘 가까이 하느냐입니다. юутай ойрхон байх вэ 네. гэдэг нь шалтгаалж байна. 예, 여러분 봐봐요. За хүмүүсээ хараарай. 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Түүн доор та нарч бас үнний үгийг буюу авралынхаа сайн мэдээг сонссон бөгөөд түүнд идэгсэн мөн амлсан ариун сүнсээр тамгалагдсан. 예, 여기 보세요. За ийш хараарай. 진리의 말씀, Үнний үг. 구원의 복음을 듣고 그랬죠. Авралын сайн мэдээг сонссон гэж 보세요. байна. За хараарай. 우리가 이번 한 주 동안에 Бид нэр энэ нэг 7 хоногийн турш 진리의 말씀, үнний үг, 구원의 복음을 들었잖아요. авралын сайн мэдээг сонссон шүү дээ. 이게 그리고 Тэгээд энэ нь 이뜩슨, 이뜩슨. 믿어졌어요. итгэсэн. 그때 Тэр үед 성령, ариун сүнс 하나님의 영이 탁 우리 마음속에 이렇게 찍혔다 그 말입니다. Бурхны энэ ариун сүнс миний сэтгэл дотор одоо тамлагдсан гэж байна. 우리 말층들이 Манай малчид 이렇게 탁 도장을 찍잖아요. ингэ тамд дардаг шүү дээ. 왜 찍어요? Яагаад дардаг вүлээ? 미니흐. Минийх. 자 보십시오. За хараарай. 뭐 그렇다고 해서 뭐 이렇게 마음에 뭐 막 뜨거운 무슨 뭐 감정이 있는 건 아닙니다. Тэгээд энэ сэтгэл дотор үнэхээр гал халуун тийм мэдрэмж төрдөг юм бол биш. 예수님 사랑에 믿어진 게 딱 성령이 오신 거예요. Есүсийн 이게? хайр нь ухаарах итгэх үед ариун сүнс орж ирдэг. 자 그러면은 Тэгвэл 같이 읽어요. хамтаа уншия. Учир нь Бурхны сүнсээр өдөрлөж байгаа бүхэн нь Бурхны хөвгүүд юм. 예. 왜 하나님께서 성령을 우리한테 보내주셨냐면 Яагаад Бурхан ариун сүнсийг биднэрт илгээж өгсөн бэ гэвэл 우리를 이렇게 인도해 주시려고요. бид нарыг өдөрлөж дагуулж явахын тулд 또 거룩한 삶으로 үнэхээр ариун амьдралаа 예, 죄를 이기고 энэ гимнүүдээ ялж 하나님의 자녀답게 살 수 있도록 도와주시려고 Бурхны хүүхчийг амьдрч чадхаа тусаж өгөхийн 예. тулд 우리 길에서 보면 차가 고장 났어요. одоо бид нэг зам дээр харах юм бол нэг машин эвдэрчлээ. 가끔 그런 경우 있죠. Тийм дүүд хаяа байдаг штэ. 그러면 어떻게 하죠? Тэнгүүд одоо яадаг вүлээ? 다른 차가 이렇게 연결해서 끌어주잖아요. Өөр машин хурж ирээд холбоо тэгээд ширж явдаг штэ. 그래서 낯설어 가자로 이렇게 끌고 가지 Тэгээд 않습니까? завсрын газар руу авчдаг. 하나님이 우리가 연약한 걸 아세요. Бурхан биднийг үнэхээр сул дорой гэдгийг мэддэг. 세상에 유혹이 많고 Энэ ертөнцийн орд уруу дадлага их байдаг. 또 마음의 후슬은 그대로 있기 때문에 Тэгээд бас сэтгэлийн хүсэл тэр чигтэй байгаа учраас 구원을 받았어도 авралыг авсан ч 죄를 용서받았어도 гимнүүдээ уушлуулсан 예. гэсэн 정말 그런 유혹에 약한 걸 아시기 때문에 ийм тал дээр уруу дадлага дээр үнэхээр сул дорой гэдгийг мэддэг учраас 성령을 보내셔서 ариун сүнсийг илгээгээд 우리를 도와주시는 거예요. биднэрт тусалдаг байна. 같이 가자. Хамтаа явъя. 자, 나를 따라오너라. Намайг дагаа яваарай. 어떻게 해야 됩니까? Үл яах ёстой вэ? 주님, 저 좀 도와주십시오. За 이제 надад тусаж өгөөч. 예, 그렇게 하면 되는 거예요. Тэгж хийх л болно. 여기 이제 그 미국 분들인데 Одоо энэ Америк хүмүүс байна. 예, 아버지와 아들이에요. 이게 Энэ аа болон хүү байна. 이 아들이 태어날 때부터 장애인으로 태어났어요. Энэ хүү нь болохоор төрхөөсөө одоо тахир дутуу төрсөн. 예, 뇌로 이게 산소가 공급이 안 돼서
몸을 쓰지 못하는 사람으로 태어났어요. Энэ тархилын хүчит өргөж очоогоогаас болоод энэ бие өөрөө хөдлөж чадахгүй тийм тахир дутуугач төрсөн. 부모가 이 아이를 포기하지 않았고 Эцэг эхнээс энэ хүүхдээ орхиогүй. 비록 장애 아이지만은 사랑으로 정말 키웠어요. Үнэхээр дутуу дутмаг тахир дутуу хүүхд болооч үнэхээр хайраар өсгсөн байна. 한 대학교에서 이 집에 이 정말 안타까운 소식을 듣고 특별한 기계를 만들어 줬어요. Тэгээд энэ айлын талаар нэг их сургуулиуд сонсоод үнэхээр нэг онцгой технологиг бүтээж өгсөн. 말도 하지 못하는 이 아이를 위해서 Энэ хэлж чадахгүй байгаа энэ хүүхдийн төлөө 이렇게 눈동자 있잖아. нүдний 눈동자. одоо бүрхүүл байгаа штэ. 눈동자로 이렇게 움직이면 이렇게 모니터에 글자가 찍혀지도록 하는 기계를 만들어 준 Энэ 거예요. нүдний бүрхүүл ингээд хөдлөх юм болоод ингээд бичигддэг тийм төхөөрөмжийг бүтээж өгсөн. 그래서 이 아이가 그 기계를 이용해서 처음으로 한 말이 있어요. Тийм учраас энэ хүүхэд тэр технологиг ашиглаад хамгийн анхны хийсэн үг гэж байгаа. 예? 뭐 our age heritage 이런 말이 아니었어요. 아ава ээж хайртай шүү энэ үг биш байгаагүй. 구마르베 Гүүмээр байна. 달리고 싶어요. Би гүүмээр байна гэсэн. 예? 몸은 한 번도 달려본 적이 없어요. Би энэ болохоор нэг ч удаа гүйжих удаа байхгүй. 그러나 그 영혼은 Гэтэ тэр сүнс нь 한번 막 달려보고 싶은 거야. нэг удаа үнэхээр хүснээрээ гүүхийг хүсэж байна. 그래서 이 아버지가요, Тийм учраас энэ аав нь 이 아들을 데리고 마라톤 팀체에 나가기 시작을 하는 энэ 거예요. хүүхдэд дагуулад марафон тэмцээнд оролцдог байна. 그러다가 이제 수영 대회도 나가게 Тэгээ бас 되고, усан сэлэлтийн тэмцээнд оролцсон. 자전거 대회도 나가게 Дууны 되고, тэмцээнд ч оролцсон. 예, 그러면서 아버지와 아들이 한 팀이 되어가지고, Тэгээ энэ аав болон хүү нэг баг болоод 예, 참 함께. хамтдаа 아버지 이름이 딕 호이, аавынх нь нэр нь болохоор Дик Хойд байна. 후 일이 릭 호이. Рик Хойд. 3년 전에 이 아버지가 돌아가셨어요. 3년 전에. 3 жилийн өмнө энэ аав нь өөд болсон. 예. 그래서 이제 더 이상 이 팀체에는 아들이 나갈 수가 없죠. Тийм учраас түүнээс хойш энэ хүү нь тэмцээнд оролцох боломжгүй. 예, 이 보세요. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Oh, surrounded by your glory, what will my heart feel?
when all I will do is forever worship you. I can only imagine. 처음에 이제 이 미국 사람들이요, 이 부모를 엄청 욕을 했대요. Анда энэ аймаг одоо энэ хоёрыг болохоор хүмүүс их одоо хараад хэлж доромжиж байсан. 이게 이 장애 아이를 이용해 가지고 이제 사람들한테 후원을 받으려고 하는 거다, 이 Энэ 사람들. тахир хүүхдийг ашиглаад ингээд мөнгөний тусламж авах гээд байна гэж хүмүүс ярьжсэн. 그 아픈 사정도 모르면서 Одоо тэр цэцэглэг өвдөлмөр тэр нөхцөл байдлыг мэдгүй байгаа 그래서 мөртлөө 많이 비난을 하고 доогдохоо хийж 막 집 밖에 와서 피켓 들고 막 욕을 하고 гэрийн гадаа ч ингээд самар дээр өө бичээд ингээд хараад хэлээд 팀체 나가는데 막 팀체 못 들어오게 만들고 막 그랬대요. тэмцээнд оролцох гэж явж байсан боловч оролцуулахгүй байхаа ингээд цаад болж исэн гэж хэлж байсан. 근데 나중에 이제 그게 아니고 Гэвч дараа нь тэр биш. 예, 이제 그 사정을 다 알고 나서 Тэр нөхцөл байдлыг бүгднийг мэдээд 이제 정말 훌륭한 부모다. одоо үнэхээр мундаг. 그래서 이제 이 아버지한테 тийм учраас энэ аавд нь хандаж 예, 미국 사람들이 1년에 한 번씩 가장 위대한 아버지 상이 있어요. 아버지 상. одоо ингээд Америкчууд хувьд хамгийн жил болгоны хамгийн мундаг аав гэсэн одоо шагнал байдаг. 그 상을 이렇게 주면서 Тэр шагналыг өгөнгөө 당신은 영웅입니다. 영웅. та бол баатар. 예, 막 그렇게 칭찬을 했어요. тэгж магтсан байна. 근데 이 아버지가 이제 그 상을 받는 날 이렇게 이제 소감을 얘기를 하는 Гэтэл 거야. тэр аав нь болохоор шагнал авж байгаа өдөр өөрийнхөө сэтгэлээ хэлсэн байна. 비벌 바타르 베시에 Би бол баатар биш. 비 아홉에나 아홉. Би аав. 나는 Би 특별하지 않습니다. тийм онцгой биш ээ. 나는 아버지일 뿐입니다. Би аав л 네? төдий. 자식을 사랑하는 아버지일 뿐입니다. Өөр хүүхдээ хайртай аав байна. 참 그 많은 사람들에게 Маш олон хүмүүсд хандаж 참 진정한 사랑이 무엇인지 жинхэнэ хайр юу вэ гэдгийг 예, 그것을 이렇게 교훈해 주는 어떤 그런 실제 그 사람들이었는데 тэгж сурамж өгсөн тийм үнэхээр бодит хүн байсан. 여러분 보십시오. За хүмүүс хараарай. 하나님 아버지께서 Бурхан аав 정말 우리의 연약함을 아세요. үнэхээр бидний сул дорой гэдгийг 그래서 мэддэг. Тийм учраас 성령을 보내주신 거예요. ариун сүнсийг илгээж өгсөн. 그리고 Тэгээд 교회라는 가족을 준비해 주신 거예요. чуулган гэдэг гэр бүлийг бэлдэж өгсөн байна. 여러분 이제 요거 말씀 좀 드리고 Энийг жоохон хийж өгөөд 예. 구원을 받게 되면은 авралыг авах юм бол 야 이건 이제 믿음의 달리기가 시작된 것이다. энэ итгэлийн уралдаан эхэлдэг байна. 예. 그래서 Тийм учраас 베드로후서 3장 18절에 보면 2-р Петр 3:18-аас харах юм бол 예수 그리스도를 아는 지식에서 자라가라 이렇게 말씀하는 거예요. Есүсийг мэдэх мэдлэгээрээ өсөх түн гэсэн. 그래서 구원을 받은 영혼을 Тийм учраас авралыг авсан сүнсийг 애기로 비유를 하시는 거예요. 애기. хүүхдээр зүүрлэж хэлсэн байна. 복음으로 Сайн мэдээгээр 너희를 낳았다. та нарыг төрүүлсэн. 즉 죄를 용서해 주시고 구원받은 그 영혼을 다시 태어났다 그랬잖아요. Одоо гим нүгүүдийг нь уушлаад тэр сүнсийн авралыг авсан дахин төрсөн гэж хэлж байгаа шүү 이게 дээ. 예수스 안에서 덧들어서 난 다시 태어났습니다. Есүс дотор би дахин төрсөн. 뭐 육신의 나이는 다 있잖아요. Бид 마хадын нас бол байгаа шүү дээ. 그러나 그 순수는 이제 주님 사랑을 깨달을 때 다시 태어난 아기나 같은 거예요. Гэтэл тэр сүнс нь авралыг аваад дахин төрөх юм бол тэр дахин төрж байгаа хүүхдтэй адил. 그래서 구원받는 것은 끝이 아닙니다. Тийм учраас авралыг аваад дуустдаггүй байна. 구원받는 것은 새로운 삶의 시작점입니다. Энэ авралыг авна гэдэг чинь шинэ амьдралын эхлэл байна. 예수 도터러 비시 Е. 비시 아담 도터러 비시 예수 도터러 Адам дотор биш, Есүс дотор. 예수의 함트 Есүстэй хамт 함트 байна. 그래서 이제 자라가는 거예요. Тийм учраас өсөж явдаг байна. 믿음이 Итгэл нь 더 자라가는 거예요. бүр ч илүү өсөд явах хэрэгтэй. 더 커가는 거예요. бүр ч илүү томор. 더 넓어지는 бүр 겁니다. ч илүү уудан болох хэрэгтэй. 그리고 생활이 변화됩니다. Тэгэхээр амьдрал нь өөрчлөгдөг. 자, 이 한 가지가 꼭 필요합니다. Энэ нэг зүйл заавал хэрэгтэй. 예수님 말씀에 순종해야 됩니다. Есүсийн үгэнд дуулууртай байх хэрэгтэй. 구원받은 영혼은 Авралыг авсан сүнс 하나님 말씀을 듣고 순종해야 됩니다. Бурхны үгийг сонсоод дуулууртай байх хэрэгтэй. 자기 생각, өөрийн бодол 자기 고집대로 가면 өөрийн зүрх зангаа дагаа явах юм бол 또 위험한 데 가고 더러운 데 가게 됩니다. бас аюултай газар руу явна, үнэхээр бохир газар руу явна. 예수님께서 Есүс
요한복음 15장 3절에 Иохан 15-ийн 3 дээр 읽어주세요. уншиж өгье. Миний хийсэн үгээр та нар хэдийнэ сэвэр болжээ. 최후의 벌죄 그랬죠? Сэвэр болжээ гэж бод. 구원 받았다면 그런 말입니다. Авралыг авсан бол гэж хэлж байна. 죄는 더러웠는데 Гимнүүд бол бохор байсан. 예수님 피로 싹 다 씻었어요. Есүсийн цусаар бүгднийг нь угаасан. 최후의 벌죄 Сэвэр болжээ. 두루 4. 함다운 씨 Миний дотор байх тун би ч таны дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бод мөчөр өөрөөсөө жимээ сургуулж чадахгүй надад та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. 5절 Би бол усан үзмийн мод та нар мөчрүүд хэн миний дотор байж би мөн түүний дотор байна. Тэр их жимээс гаргана. Учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. 됐습니다. За басоо. 여기 보세요. За хараарай. 미니 더터로 백동. Миний дотор байх тун. 이건 예수님의 명령이십니다. Энэ болохоор Есүсийн тушаар. 그래서 구원받은 사람은 Тийм учраас авралыг авсан хүн 이 말씀에 무조건 순종해야 됩니다. энэ үгэнд шууд дуулууртай байх хэрэгтэй. 구원받은 사람은 Авралыг авсан бол 나는 포도나무다. би бол ус үзмийн бол 너희는 가지다. та нар мөчрөөд 붙어 있어라. залгаатай бай гэж байна. 그러면 열매 맺게 도와주시겠다는 Тэгэн 겁니다. бол үр жимс сургуулахад нь тусаж өгөх болно гэж байна. 너희가 나를 떠나면 Та нар надаас ангид байвал 아무것도 할 수 없느니라. юу ч хийж чадахгүй. 이것은 주님의 말씀입니다. Энэ болохоор эзний айлтсан үг байна. 여러분, Хүмүүсээ 예수님 안에 거한다는 것은 Есүсийн дотор байна гэдэг нь 에베소 꼬로인 허르니가 함다운 씨. алдарн чуулган дотор бүх үеийн Христ Есүс дотор үеийн үед байх болтугай. 예수 도터는 Есүс дотор гэдэг нь 철강 도터로. чуулган дотор байна. 이게 우주님 뭐 또 어디 있는지 찾아다니면 안 되고 Үзмийн одоо хаана нэгэд хайгаа яваад иж болохгүй. 날라의 교회에 붙어야 되는 거예요. Надаа чуулгантайгаа холбоотой байх хэрэгтэй. 그게 예수님께 붙어 있는 거예요. Тэр чинь Есүстэй холбоотой байна. 포도나무는 Ус үзмийн мод 나무는 정말 볼품이 없어요. энэ модыг харах юм бол харах зүйл юу ч байхгүй. 예? 이 포도나무의 가치는 짐스에 있습니다. Энэ ус үзмийн модны одоо үн сэн нь болохоор жимсэнд байна. 근데 짐스가 Энэ жимс нь 전부 무치리에 매달리게 돼 өдөр 있어요. мөчөртэйгээ холбоотой. 무치리에 Мөчөр 이렇게 ингэж 전부 무치릅니다. өдөр мөчөртэйгээ холбоотой. 구원받은 자녀들이 Авралыг авсан хүүхдүүд 많은 좋은 열매를 맺기를 하나님 원하시는 거예요. маш олон үр жимсийг ургуудаасаа гэж бурхан хүсдэг. 이 풍성한 열매를 통해서 함께 기뻐하려고 하는 Энэ 겁니다. бэлхэм дүүрэн энэ жимсийг ургуудаасаа гэж хамтаа баярлахыг хүсдэг. 그래서 이것은 무조건 순종해야 됩니다. Тийм учраас энэнд шууд дуулууртай байх хэрэгтэй. 예? 교회 안에 붙어 있어야 됩니다. Чуулгантай залгаатай байх хэрэгтэй. 확실히 교회 안에 거해야 됩니다. Үнэхээр баттайгаар чуулган дотор байх хэрэгтэй. 신앙생활이란 Итгэлийн амьдрал гэдэг нь 교회 안에서 살아가는 걸 말합니다. чуулган дотор амьдрахыг хэлж байна. 말씀을 들어야 됩니다. Үгийг сонсох хэрэгтэй. 구원받은 사람들과 모여야 됩니다. Авралыг авсан ахан дүүстэйгээ хамт суулгах хэрэгтэй. 예, 엠드랄입니다. Энэ бол амьдрал байна. 예, 그래야지 신앙이 자라갑니다. Тэгэж байж л үнэхээр найдвартайгаар өснө. 예, 너희가 나를 떠나면 Та нар надаас ангид байвал 아무것도 할 수 없다. юу ч хийж чадахгүй. 자기 육신의 욕망도 못 이깁니다. Өөрийнхөө махбодын хүслийг ч 못 ялж 이깁니다. чадахгүй. Ялж чадахгүй. 네. 세상 유혹을 못 이깁니다. Энэ ертөнцийн уруу дадлахыг ялж чадахгүй. 교회 안에 거하는다는 것은 Энэ чуулган дотор байна гэдэг нь 이 건물을 말하는 게 энэ 아닙니다. баярлагыг хэлж байгаа биш байна. 구원받은 사람들의 무리를 교회라고 하는 겁니다. Авралыг авсан энэ хүмүүсийн сүргийг одоо суглаан гэж байна. 신앙생활을 자동차의 바퀴로 비유를 합니다. Энэ итгэлийн амьдралыг энэ машины дугуугаар зүйрлдэг байна. 자바스까지 이제 5개를 보통 예를 드는데 За бас дугуугаар оруулах юм бол бас ингээд нийлүүлээд бас одоо жишээ. 신앙생활이란 Итгэлийн амьдрал гэдэг нь 이 5가지를 생활화하는 겁니다. энэ 5 зүйлээр дамжуулаад амьдрдаг байна. 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. 오, залбирал, нөхөрлөл, сайн мэдээ, үйлчлэл. 예. 이 중에서 Энэ дундаас 가장 기본은 말씀 생활입니다. хамгийн энгийн байх ёстой зүйл бол үгийн амьдрал байна. 하나님은 이 말씀으로 우리에게 믿음을 주셨습니다. Бурхан энэ үгээр дамжуулаад бидэнд итгэлийг өгсөн. 이 말씀이 영의 양식입니다. Энэ үг бол сүнсний хоол байна. 구원받은 사람은 Авралыг авсан хүн 이 영의 양식을 계속 먹어야 됩니다. энэ сүнсний хоолыг байнгын идэх хэрэгтэй. 네. 그런데 집에서는 혼자 읽지요. 읽어야 Гэхдээ 됩니다. бас ансаараа уншдаг шүү дээ. Бас унших хэрэгтэй. 그런데
교회를 마치 학교로 비유를 하면은 Одоо энэ чуулганыг бас сургууль гэж зөвлөж хэлэх юм бол 학교에 와서 하나님이 가르쳐 주시는 말씀을 들어야 됩니다. энэ сургууль руу очиод Бурхны зааж өгч байгаа үгийг сонсох хэрэгтэй. 그래야지 건강하게 자라는 겁니다. Тэгэж байж эрүүл сайрууд өснө. 우리 여기 교회에 이제 어린 애들이 곧 태어나서 엄마들이 있는데 Манай чуулганжсэн хүүхд төрүүлсэн одоо ээжүүд байна. 예, 아이들이 엄마 젖을 잘 먹어야지 건강하게 크는 Энэ 거예요. хүүхдүүдэд сайн идүүлж байж хүүхдүүд нь үнэхээр эрүүл сайрууд сайн 그런 өснө. 것처럼 Үүнтэй адилхан 갓난 아이들처럼 신령한 젖을 사모하라 өнөө 그랬어요. башир хүүхдтэй адилхан энэ үгийн цэвэр сүүг нэдэх хүүхдүүдэд адил хүсэн тэмүүдэ гэсэн. 아기가 태어났잖아요. Энэ хүүхд төрсөн байна. 그러면 엄마 젖을 먹어야 되는 Тэгвэл 거예요. ихийг нь сүүг уух хэрэгтэй. 엄마 젖이 가장 안전한 거예요. Энэ ихийн сүү нь болохоор хамгийн аюулгүй. 여러분 하나님의 말씀을 여러분들에게 전해준 교회 있잖아요. Одоо Бурхны үгийг та бүхэн дамжуулж хэлсэн чуулган байгаа штэ. 그 교회의 말씀을 들어야 됩니다. Тэр чуулганы үгийг сонсох хэрэгтэй. 예? 여러분 Хүмүүсээ 같이 읽어요. хамтаа уншия. Мэргэний дагуул мэргэн молгуутай нөхөрлөвөл хорлол. 아까 뭐 술 먹는 사람들 그 예를 들었잖아요. Сайн арх удаг хүмүүсийг зүрэл авч хэлсэн штэ. 지혜로운 사람들, 구원받은 사람들과 같이 하면 지혜를 얻습니다. Мэргэн хүн авралыг авсан хүмүүстэй ойрхон байх юм бол мэргэн ухааныг авч авна. 어리석은 사람들을 가까이 하면은 Энэ мохог хүмүүстэй ойрхон байх юм бол 또 유혹을 받습니다. бас л уруу дадлыг одоо аавна. 예? 이건 너무 당연한 거예요. Энэ ухаан үнэхээр мэдээж юм дүү. 부모님들 Эцэг эхчүүдээ 사랑하는 자녀들에게 одоо хайртай хүүхдүүдтэй 담배 피는 애들 만나라. одоо тамхи татдаг хүүхдүүдтэй уулзаарай. 술 먹는 애들 가까이 해라. Арх ууж байгаа хүүхдүүдтэй ойрхон байгаарай. 그럽니까? Тэгдэг үү лөө? 그런 부모 없어요. Тэгж хэлдэг эцэг эхч байхгүй шүү дээ. 야, 좀 유혹이 되는 애들 멀리 해. Буруу уруу дадлага болохоо зүйл зэрэг хүүхдүүдэд хол байгаарай. 야, 걔 길에서 담배 피고 다니더라. Одоо тэр хүүхдүүд замаар ингээд тамхи татаа явдаг аа. 야, 걔 가까이 하지 마. Тэр хүүхдээ битгий ойр байгаарай. 부모님 다 그렇게 얘기하시죠? Эцэг эхчүүд тэгж хэлдэг шүү дээ тийм үү? 하나님이 똑같이 말씀하시는 Бурхан 거예요. яг л адилхан үгээ хэлж байна. 여러분 주변에요. Та бүхний эргэн тойронд 나한테 유혹이 되는 사람들이 있어요. надад буруу уруу дадлага болохоор хүмүүс байдаг. 자꾸 육신의 욕망을 자극하는 사람들. Энэ махбодын хүслийг маань ингээд оролдоод гаргаж ирэх гэдэг хүмүүс байдаг. 멀리 하시기 바랍니다. Хол байгаасаа гэж хүсэж байна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 자, 여기 봐봐요. За иш хараарай. 이 이제 불을 뗄 때 있잖아요. Өнөө гал асаах үедээ 예. 같이 이렇게 모여 있으면 잘 타는 거예요. яг хамтаа байх үед үнэхээр сайн шатдаг. 잘 타던 나무도 꺼내서 이렇게 놓으면은 Сайн шатаж байсан модыг гаргаад ирчих юм бол 식어져 버리는 거예요. хөрчдөг байна. 그러잖아요. Тэгдэг шүү дээ тийм үү? 예. 그러니까 구원받은 사람들 Тийм учраас авралыг авсан хүмүүс 하나님의 사랑으로 그 마음이 뜨겁고 Бурхны хүнээр тэр сэтгэл нь үнэхээр халуун байна. 더 신앙생활을 열심히 하려고 하는 사람들 Өөрчлөлтөө итгэлийн амьдралаар хичээнгүүдэн амьдрах гэж оролдож байгаа хүмүүс. 그런 사람들을 가까이 하십시오. Тийм хүмүүстэй ойр байгаасаа гэж хүсэж байна. 적당하게 Зүгээр ингээд тааруулаад 예? 적당하게 하는 사람들을 멀리 하십시오. зүгээр ингээд тааруулаад яваад байдаг хүмүүсээс хол байгаарай. 수태체, Сүдээсээ, 수태체, сүдээсээ, 하동 수태체 암트태, хадун сүдээсээ амттай штэ. 불렌 수태체 Бүдэн сүдээсээ 암트구이. амтгүй. 그러죠? Тийм үү? 여러분이 저 신앙생활을 잘하고 싶다면은 Та бүхэн үнэхээр итгэлийн амьдралаар сайн амьдрахыг хүсэж байвал 나보다 신앙이 더 뜨거운 사람을 가까이 하십시오. надаас илүү бүр ч илүү халуунаар амьдрдаг хүнтэй ойр байгаарай. 우리 날래 교회 안에는 Тэгээд надад чуулган дотор 좀 어려운 상황이 있지만은 жоохон хүнд хэцүү нөхцөл байгаа ч гэсэн 구원해 주신 예수님의 사랑을 늘 마음에 간직하면서 авралыг авч өгсөн тэр Есүсийн хайрыг үргэлж сэтгэл дотор нандинг. 더 순종하고 бүр ч илүү дуулууртай байж. 더 주님을 가까이 하려고 그렇게 열심히 하는 분들이 계세요. Бүр ч илүү бурхантай ойрхон байх гэж оролддог хичээнгүлэн хичээлүүдэл гаргадаг хүмүүс байгаа. 예, 그런 청년들도 많이 있어요. Тийм залуучууд ч гэсэн олон байна. 그런 우리 어머니들도 계세요. Бас тийм ээжүүд ч гэсэн байна. 우리 아버지들은 너무 적어서 문제예요. Манай аауд маань үнэхээр сөөхөн уучраад асуудал. 내 칭찬하고 싶은데 Магтахыг хүсэж байна. 솔직히 많이 걱정이 돼. Эдэн далангуу хэлэхэд үнэхээр 아버지들 сэтгэлдээ 뭐- санаа зовж байна. 아오다. Аудаа. 예? 진짜 먼독 아우도 막 좀 있어야 된다니까. Мундаг аауд байх хэрэгтэй. 근데 적당히 하는 분들도 많아요 지금 우리 교회 Гэтэл бас манай 안에. чуулганчдын үнэхээр тааруулаад яваад байгаа хүмүүс ч гэсэн байна. 심지어는 구원을 받았는지 안 받았는지 모르겠어. Тэгээ бас үнэхээр авралыг авсан уу үгүй юу гэдгийг ч сайн мэдэхгүй. 예? 각자 자기를 생각해 보세요. Хүнд өөрсдөө бодоорой. 아예 내 얘기하는구나 내 얘기. 미니 다달이 이랬다 하면. 맞아요. Тийм ээ. 적당히 해서는 안 돼. тааруулаад яваад байж болохгүй. 그렇게 해서는 Тэгж хийснээрээ
신앙생활을 잘 할 수가 없어요. 이тгэлийн амьдралаараа сайн амьдрах боломжгүй. 여러분, Хүмүүсээ 왜 여러분이 신앙생활을 잘해야 되냐면은 яагаад та бүхэн итгэлийн амьдралаараа сайн амьдрах ёстой вэ гэвэл 여러분의 사랑하는 사람들을 전도해야 되기 때문입니다. өөрсдийнхөө хайртай хүмүүстэй сайн мэдээд 여기 하나님 약속이 있어요. тийм учраас энд Бурхны амлалт байна. 한 사람이 Нэг хүн 그렇게 중요한 거야. үнэхээр чухал байна. 같이 읽어요. Хамтаа уншия. Тэд эзэн Есүс итгэх тун чи бодон гэрийнхэн чинь аврагдан гэлээ. Тэд мөнөг хүн бодон гэртэн байсан бүгдэд эзний үгийг ярьжээ. 여러분, Хүмүүсээ 주 예수를 믿으라. эзэн Есүс итгэх тун 그러면 네가 구원받아. чи бодон 그리고 가족들. гэрийнхэн чинь аврагдан. 여러분, Хүмүүсээ 막 어로 아이막으로 가다도 올수록 막 복음 전하러는 못 가더라도 одоо өөр аймаг руу эсвэл гадаад руу сайн мэдээ явж тарахаар явж чадахгүй ч гэсэн 적어도 여러분의 사랑하는 가족들에게는 복음을 전해야 되지 않아요? багадаа хэд хайртай гэр бүлийнхээ хүмүүстэй энэ сайн мэдээг тарах хэрэгтэй шүү дээ, тийм үү? 정말 친구들, Үнэхээр найзуудаа 하마터는 хамаатан 적어도 이런 사람들한테는 복음을 전해야 되지 ийм 않겠냐? хүмүүсийг ч гэсэн сайн мэдээ тарах хэрэгтэй шүү дээ. 그러지 않아요? Тийм биш үү? 여러분 구원받은 사람이요 Хүмүүсийн авралыг авсан хүн 전도를 안 하는 것은요 сайн мэдээ тарахгүй байна гэдэг чинь 그건 죄악입니다. тэр чинь 죄악입니다. үнэхээр 죄악입니다. хормоо байна. 성경은 Библиэлд 마귀하고 똑같은 사람이라고 책망을 하고 энэ 있습니다. бузар сүнтэй адилхан хүн гэж зэмлдэг байна. 예? 너는 사망으로 끌려가는 자 Жид өвхт рүү туугдаж явж. 반드시 건져줘라. Зайшгүй түүнийг татан гаргаж 구원해주라. аварч өг. 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Өгөл рүү туугдах хүмүүсийг алагдах газрынхаа зүг гэлтрэх хүмүүсийг бусааж авчирхаас нааш бүүсөө харах тун бид үүнийг мэдээгүй гэж чи хэлэх аваад зүрхийг чинь дэнлэгч анхаарахгүй гэж юу. Сэтгэлийг чинь хамгаалагч мэдгүй гэж юу. Тэрээр үүсийнх нь хариу хүмүүнд өгөхгүй гэж юу. 예, 예, 모를 수 없어요. мэдхгүй гэж. 아니 어떻게 구원받았다는 사람이 авралыг авсан гэж хэлж байгаа хүн 나도 지옥 갈 뻔했는데 나는 이제 예수님 은혜로 나는 지옥 안 갑니다. би одоо там руу явж байсан Есүсийн нэгүүлсээр одоо там руу явах. 나는 천국 갈 수 있습니다. би девятан руу явж чаднаа. 그걸 깨달았다는 사람이 түүнийг ухаарсан гэж хэлж байгаа хүн 옆에 사랑하는 사람이 구원 안 받았는데 хажууд нь хайртай хүн нь авралыг аваагүй байхад 지금 이 사람이 지옥으로 가고 있는데 одоо энэ там руу явж байна. 어떻게 그걸 몰랐다고 할 수 있냐 그 이제 말이에요. түүнийг мэдгүй гэж яаж хэлж чадах вэ? 하나님 뭐라고 말씀하십니까? Бурхан юу гэж хэлж байна? 사람의 마음을 저울질하시는 하나님이 Энэ хүний сэтгэлийг дэнсэлтэйг Бурхан 네 그 행위대로 하나님께서 갚으실 것이다. үүсий чин дагуу Бурхан хариуж өгөх 예? болно. 여러분 Хүмүүсээ 타이타닉이라는 배 아시죠? энэ Титаник гэдэг одоо завийг мэднэ үстэй. 1912년 4월 14일 날 바닷속에 가라앉았죠. 1912 оны 4 сарын 14-нд ингээд живсэн. 앵글에서 아메리카로 가고 있었어요. Англиас Америк руу явж байсан. 이제 미국 가서 새로운 삶을 살아야지. Одоо Америк руу одоо шинэ амьдралаар амьдрья. 예, 막 꿈을 가지고. Тэгээ ийм мөрөөдөлтэй. 근데 이 배가요. Гэтэл энэ онгоц 가난한 사람들은 배 바닥에 탔고 үнэхээр ядуу хүмүүс нь болохоор энэ онгоцны бүр ёроолд нь одоо суусан. 많은 부자들도 탔거든요. Тэгээ маш олон баян хүмүүс суусан. 부자들은 이제 배 제일로 좋은 층에 탄 거야. Энэ баячууд нь болохоор энэ онгоцны хамгийн сайхан хэсэгт нь одоо суусан. 아마 타이탄이라는 영화를 보신 분도 있을 Магадгүй энэ 거예요. Titanic гэдэг киногийн үзсэн хүмүүс байж харна шүү дээ. 막 파티 하잖아요. 막 Одоо ингээд үдшилэг хийдэг. 부자들은 Энэ баячууд нь 가난한 사람들은 ядуу хүмүүс нь 배 밑에서 энэ онгоцны ёроолд 예, 그렇게 미국에 가면 새로운 삶을 살 수 있을까 희망을 가지고 энэ Америк руу очих юм бол шинэ амьдралаар амьдрна гэсэн тийм найдвартайгаар 그런데 얼음 덩어리하고 부딪혀가지고 гítэл одоо мөстэй ингээд мөргөлдөөд 그 배가 가라앉아 버렸잖아요. тэр онгоц нь доош живээд явсан шүү дээ. 많은 사람들이 죽었어요. Маш олон хүмүүс өгсөн. Тэрээр сайн мэдээ тараахын тулд өөрийн хүслээр Титаникт суусан гэгддэг. Тэрээр өглөө өмнө айж сүрдэн байгаа хүмүүсийг эцсийнх нь мөч хүртэл тайвшруулан Магдалины дууны номны 263 дахь дуу. Эзэн рүү улам бүр ойртож хэмээх нэртэй дууны аяыг тоглосон юм. Мөн ийхүү хашгирч байсан гэдэг. Есүс хамгийн сүүлчийн тайвшрал найдвар нь болсон гэдэг. Хөл хүмүүсийг татан гарах аргагүй боловч нэг хүнийг бол амьдруулж чадна. Эзэн маань биднийг ч гэсэн уйс хоотлор шиг байж
та бүхнийг хүн нэг бүрийн энэ үеийнхээ уйс хоотлог болоосоо юмыг хүмүүсээ 이게 이제 실화잖아요. 실제 사건이잖아요. яасан бодит явдал шүү дээ. 근데요. 이 사람들이요. Энэ хүмүүс 물에 이렇게 다 떠 있었어요. бүгдөө усан дээр хөө байж 있어. 그 물에 뜨는 것을 입고 Одоо нөгөө усан хамгаалах тэрийг хувцгийг өмссөн 이때가 байсан. 겨울이거든요. Яг энэ үеэр болохоор өвөд байсан. 그래서 그 체온이 온도가 떨어져서 얼어 죽었어요. Тийм учраас дулааны хим нь одоо буулснаас болоод хөлдөж өгсөн. 이게 물에 빠져서 숨을 못 쉬어서 죽은 게 아니고 Усан живээд ингээд амьсгаж чадаагүйс болоод өгсөн биш. 이거 온도가 떨어져서 심장이 멎어서 죽은 거예요. Би энэ дулааных нь хим нь буураад тэгээд хөлдөж өгсөн байна. 이 구조대가 왔어요. Одоо аврагч нар ирсэн. 근데 너무 늦게 온 거예요. Гэтэл үнэхээр ойротож ирсэн. 결국은 다 시체 건진 거예요. 시체. Ирсэн бүгднийг цогцлыг нь татан гаргаж ирж байна. 여러분, Хүмүүсээ 예수님이 구조선이에요. Есүс одоо аврагч байна. 예, 복음이 Сайн мэдээ. 영혼을 건질 수 있어요. Энэ сүнсийг татан гаргаж чадна. 구원받은 사람들은 Авралыг авсан хүмүүс 그 영혼을 살릴 수 있는 그 비밀을 갖고 있는 거예요. тэр сүнснүүдийг амьдруулж бодох тэр нууцыг нь байлгаж байна. 우리는 함께 있잖아요. Бид нэр хамтдаа 영혼을 건져야 돼요. сүнсийг татан гаргах 예? хэрэгтэй. 그 일을 하라고 하나님께서 우리를 교회로 모아놓으신 Тэр 거예요. ажлыг хийгэж бурхан биднийг энэ чуулган руу суудаж өгсөн. 구원받은 사람은 Авралыг авсан хүн 책임이 있어요, 이제. хариуцлага гэж байгаа одоо. 하나님께서 주신 사명이라는 게 있는 거예요. Бурханы өгсөн үүрэг гэж байна. 아, 나 구원받았으니까 됐어, 이제. Одоо би авралыг авсан юм чи болсон. 나는 이제 지옥 안 가. Одоо би там руу явахгүй. 그리고 자기 마음대로 살아라는 게 아니라니까요. Ингээд өөрийнхөө хүснийхээ дагуу энэ дэлхий дээр амьдраа гэж хэлж байгаа биш байна. 마지막으로요. Хамгийн сүүлд 여기 энэ дээр 예수님의 질문이 있어요. Есүсийн асуулт байна. 야, 사람들이 나를 뭐라고 하냐? Хүмүүс намайг хэн гэдэг вэ? 여기 마태복음 16장 15절 같이 읽겠습니다. Матай 16-гийн 15-аас 16-ыг хамтаа уншийе. Тэр харин та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэсэн Симон Петр та бод Христ амьд бурхны хүү мөн гэв. 사람들이 예수님에 대해서 뭐라고 얘기하냐? Энэ хүмүүс Есүсийн талаар хэн гэж хэлдэг вэ? 예수님은 그것은 관심이 없어요. Есүс бол энэ тал дээр бол ямар нэг мэдхийг хүсэж байгаа 타나르. Та 지금 нар 이 자리에 있는 우리입니다. одоо энэ газарт байгаа бид нар байна. 너희는 나를 Та нар намайг 뭐라고 생각하냐? хэн гэж боддог вэ? 페드로가 대답했습니다. Петр 하риулсан 타벌 히리스트 아우락치란 뜻입니다. та бод Христ аврагч гэж байна. 예. 그리고 Тэгээд 하나님의 아들입니다. бурхны хүү. 예. 또 Тэгээд 토마스라는 사람이 Томас гэж хүн 이렇게 고백을 합니다. ингэж өшилдөг байна. 같이 읽어요. Хамтаа уншийе. Томас түүнд эзэн минь бурхан минь гэв. 예진민. Эзэн минь. 여러분, Хүмүүсээ 예수스 펄 Есүс бол 미니 миний 아우락치. 구원받은 사람은 당연히 예수님을 통해 구원받은 거예요. авралыг авсан хүн бол мэдээж Есүсээр дамжуулаад авралыг авсан байна. 그러죠? Тийм үү? 그러면 구원을 진짜 받은 사람은 Тэгвэл жинхэнээс авралыг авсан хүн 예수스 펄 미니 Есүс бол миний 예진. эзэн. 예진. 저는 Би 많은 분들을 이렇게 지켜봅니다. маш олон хүмүүсийг ажиглаж харж. 저도 마찬가지입니다. Би ч гэсэн миний өвчсөн ялгааг адилхан. 진짜 말로 구원받은 사람은 너무 많습니다. Жигнэсээ энэ үг хэлээр авралыг авсан гэж байгаа хүмүүс үнэхээр олон. 예수스 초사라, 북기 모칠상, бүх гимиг уучсан. 뭐 말 잘합니다. Энэ үг хэлийг үнэхээр сайн. 심지어 앞에 서서 눈물을 흘린 사람도 많이 봤습니다. 이걸 хажуудаас уйлж байгаа хүнээс ч гэсэн одоо харсан. 정말 말씀을 잘 들었나 보다. үнэхээр үгийг сайн сонсон бод. 근데 좀 시간이 지나 보면 Гэхдээ ингэ цаг хугацаа өнгөрөөгд харах юм бол 예수를 미니 에진 비셰. Есүс миний эзэн биш байна. 예. 아우락친데 에진 비셰. Аврагч боловч эзэн биш байна. 자기 마음대로 사는 거예요. өөрийнхөө хүснийхэн дагуу амьдрч байна. 과연 이게 진짜 구원받은 걸까? Энэ үнэхээр авралыг авсан болов уу? 예수를 미니 에진은요. Есүс миний эзэн бол 뭘로 나타나냐면 юугаар гарч ирдэг вэ гэвэл 엠드라래 엠드라. амьдрал байна. 삶으로 나타나는 거예요. амьдралаар нь 이게. гарч ирдэг байна. 예? 이게 Энэ 엠드랄입니다. амьдрал байна. 자기 마음대로 사는 게 아닌 거예요. өөрийнхөө хүсний дагуу амьдрдаг биш байна. 예수님 말씀을 따라서 Есүсийн үгийн дагуу 예수님께서 교회 안에 거하라고 했으면 교회 연합에서 Есүс чуулган дотор байх гэсэн бодол энэ чуулгантайгаа нэгдээд 그렇게 살았을 때 тэгж амьдрах үед
정말 신앙이 자라요. Үнэхээр энэ итгэлийн амьдрал нь 그리고 өөрчлөгдөв. 삶이 변해요. Тэгэхээр амьдрал нь ч гэсэн өөрчлөгдөв. 하나님께서 정말 기뻐하시는 삶의 열매가 나타나는 Бурхныг 거예요. үнэхээр баярлуулдаг тэр амьдралын өөр жимээс ураж ирдэг. 여러분, Хүмүүсээ 예수를 미니 Есүс миний 아우락스, аврагч. 예수를 미니 Есүс бол миний 에즌, эзэн. 보르항벌 미니 에즌, Бурхан бол миний эзэн. 에즌벌 미니 헌층. Эзэн бол миний хончин. 그런 말씀들이 있어요. Ийм өгнүүд байдаг. 그러면은 Тэгвэл 우리 주님 말씀에 순종합시다. өөртөө эзнийхээ үгэнд дуулууртай бай. 그래서 Тиймээс 우리도 이 복음을 전합시다. энэ сайн мэдээг ч гэсэн бид нэр бүгдөө дамжуулъя. 기도하겠어요. За тайлбарцгаая. 하나님 아버지, Бурхан аваа. 이렇게 귀한 복음을 전할 수 있는 기회 주셔서 감사합니다. Ийм эрхэн сайн мэдээг дамжуулах боломжийг олгож өгсөн талархаж байна. 이번 집회를 통해서 정말 저에게 큰 위로를 주셔서 감사합니다. Энэ удаагийн Библийн семинараар дамжуулаад үнэхээр агуу тэр тайтгалыг өгсөн талархаж байна. 또 주님의 사랑을 깨달은 영혼들, Бас эзэн таны хайрыг ухаарсан сүнснүүд 날레 교회 안에 믿음의 뿌리를 잘 내려서 신앙이 잘 자라게 도와주시고 надад шуудан дотор итгэдийнхээ үндсийг сайн суулгаад энэ надад шуудандаа ч үнэхээр сайн өсөж чадхаар тайлбарч өгөөрэй. 아직 확신을 얻지 못한 영혼들이 있다면은 Хараахан бат итгэлийг олж чадаагүй сүнснүүд байгаа бол 하나님께서 더욱 붙잡아 주시옵소서. Бурхан та бүр ч илүү зууран барьж өгөөсэй гэж хүсэж байна. 이번 집회를 위해서 많은 형제자매들 주님께 기도했습니다. Энэ удаагийн Библийн семинарын төдөө маш олон ахын дус маань залбирсан билээ. 또 보이는 곳 보이지 않는 곳에서 많은 수고의 손길들이 있었습니다. Тэгээ бас харагдахгүй байгаа газар харагдаж байгаа газарт маш олон хичээл зүтгэл байсан билээ. 하나님께서 모든 것을 아시고 Бурхан та бүхий зүйлийг мэдэх үү. 하나님께서 기쁘게 받아주셨음을 믿습니다. Түүнийг нь Бурхан та үнэхээр баяр хөөртэйгээр хүлээж авсан гэдэгт итгэж байна. 우리 달래 교회를 하나님 더 귀하게 사용해 주시옵소서. Бурхан та манай надад чуулганыг бүр ч илүү эрхмээр хэрэглээсэй гэж хүсэж байна. 우리를 영원한 멸망의 운명에서 보내주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드립니다. Бидний мөнхийн сүрлээс авч өгсөн талархууштай Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘.